They used to call me Gross Papa. Come on, Gross Papa. The instruments we use in maths to construct figures, among others, is called obsmetric. Barbara, obsmetric. Mathematical set. Mathematical set is right for a bonus. I'll give it to you. As find x in the equation 2x minus y is equal to 3. You have 1 minute to do this. Amanko, let's see how you show working. Let's see. Now, no, it's your turn. Let's see your work. I thought 111. So it's your level. It's for all of you. Oh, okay. You didn't tell us that. Oh, that's what I did. An animal that eats plants and flesh is called what? Plants and flesh. Omnivore. Omnivore is right. Abuaji. Yes, sir. The computer is made up of 2 main parts: the hardware and the keyboard. True or false? False. Why is it false? We have hardware and software. He is right. Amankwa, anytime you hear, quote, using a ruler and a pair of compass, construct, unquote, what comes to mind? Construction of a triangle in mathematics. Yes, then we are doing mathematics. Yes. For this triangle. A three-sided. No, it has its own conglomerates of whatever. What is economic growth? Wow. Economic growth is the economic. We just having fun. Back to school. Say dear, Nhyira FM edin yesi Ghana and Ewiase Mu bia to aboboano. Emfa ne ba bia wo yedin yebesi bia amano phone so. Ni hia so over test NF ako 8787. Ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be mano phone so. Si akodie mu nsem, edwadie mu nsem, anigidie mu nsem, anani su bia no. Yede bro simpro kra. Nhyira FM day. Say dear, Nhyira FM edin yesi Ghana and Ewiase Mu bia to aboboano. Emfa ne ba bia wo yedin yebesi bia amano phone so. Ni hia so over test NF ako 8787. Ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be mano phone so. Si akodie mu nsem, edwadie mu nsem, anigidie mu nsem, anani su bia no. Ye ne bro simpro kra. Nhyira FM day. Marcus, never leave in vain. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information, football. Won't say. Abrabo, won't say via. Call Nhyira for no. Facebook. Said the Biada is in Konya, yet the Bawa Cremono, Tamuchuku, and then some of the eject at war, and some no. The sender Diano, eject at war. Na a ne over her brantibia or Tim and Nimton Tenswa, no craning a mianim, the new Hantono. The mom Kotoko sends Satia Bako and Sam Kuman Quentine. Ewiase Mu Nsem dwumadie ya nkoswa hene nana amando krobi so man hene o chirikrom kokobra assemblyman samne mi na mbedi dwumadie hu chame nemom kotokose nsatia ba ko nsem kruman kwan timi ni abedwafo be ka bom mi nsani fa so eje usuma eja manso ogoro eje usunya modi na maza eja manso ogoro samre mi nsani fa so mi hu se waje time sanso na akwasi buafo amansan buafo brekum nam 1 ono so agena adwa sanso na mampon kontonchi obu ohia kumana na uraka sibretu ba kwame gong ejewusu ono so ewo ahanom sanso na prophet Elijah Opoku one command Jeffrey Sro ebe hia boneyefo no one the house of fire and anointing ministry international asafo ano sanso na manim tentenso mi hu se odifo ba akonfo ye bi agia sala esio kwabna suje ponko ba akopɛ agbuna samade se kronkron ono nso ewo fidua imu ye nyina ne aka bom adi Ewiase Mu Nsem dwumadie edi wontoa nana nsam no ejatuato na Don Richie Adaroma na ye ko Facebook live
Mr. Ojumedie upese ohwe ne live Nhyira 104.5 FM Facebook sanso so na upese ohwe ne YouTube eno so Nhyira TV na wa Ojumedie live sanso na betumi akọ multi TV channel no so Pensan TV ubetimi ahwe Ojumedie live sanso na Samens TV so ubetimi ahwe Ewiase Mu Nsem Ojumedie live yenyina yaka bom na yede Ewiase Mu Nsem Ojumedie ba watena ye na samre case number 1 abrantie bitimi anim tenten so na obehwe sede abrantie no nanu hantwene mfifira na esone no na chief producer ya say bass na mitwa meka se mkonjo care na chese chief producer ya Ojumedie oboabo nsem nyina no na obehwe sede watintima de agu nkrata so a yenyina yede hye kronkron nana ampofo eje mensa bempa bi no oboye chidom emedi Ojumedie adi ontoa na case number 1 abrantie yi eni abriye eni abre na ohwe sede obe na nani asoko arakikire firi nipa ho bema mamisa na antise yo mechio utiefo ni nyina ne wabejiafo na antise ane se be se America krene mene meyere na wo ho okay na oban be yare be se 2019 mo ho ti mene ne ko hospital na kodu be na ne maame na ehwe no a oboa me wo ye duane man na de ade a ti ne maame so be yale be frim ti e ma eto me nkwa me so na de ade a ti me frɛ ne papa no aye ne bla a me de tu ne mo na maame ye no ho ade ma no a me de tu me sese no se onya hospital bi ana se doctor bi o kuma se ha onka kire me na me fa ne nua ba na famla na ye try hwe ade ti o kire me eda nti da no so na me de ne baae o se mbehia no tech overhead bridge na so ti me behia no ho na ode ye ko anwoma so doctor bi ho ti doctor no ehwe ye sa na o se ade wo so like say hepatitis B and am say no so wo sa pane ne bi nti menye sure say hepatitis B betumi asa ha no nti wo ma ye duro be say 9 million sikada da no say ye mfan konom na so onum wi na say say de ti be nsam twist time ti twist time no isa bai oba na ohwe no ma ye krata say ye mfan ko hye machine mo wo santase area ho baabi ti o ma ye ekwan ma ye ko ye hwe no mo sa report no e ma ye ti sa report no bre no ti mini ma kwanta na ye machine no ne mere na na sa bai ti e bai na na mo se min san fa no ko no mo chichiri ne nsa ti o mo chichiri ne nsa na e sa ba back no ne ma kwanta na no wo dem ho e ba na mo se ntina bonten o mo ba ti o mo tena bonten ho akopem a o mo pie tena bonten akopem o mo pie bai na o se yenko ana mo se akwanta na adan o se yenko na mo se o mo se yenko ji ti sane phone na mbisa se e de na wo report na o mo de maya o se yenko ti won tumi aka no kra na nkyere se akopem a yesi fom we na aka kyere se adian like se o mo se ye tumo ana mo se tumo da ade a ana o se ti sa ade hu no a hu no inside a entumi mpai ti wode ye ko ji ho no no me frɛ madam fo ba ko bi ono so ye dwuma o ji ho na me frɛ no bisa se Mr. Fred ma me ha na issue no o mo se ye mfa na mbla ji ho ana o se ye mfa na mbla ti ye betu Alfred no minima kwanta na ye ma se no ye sa betu Alfred wo nti wode ye krata na nyina hye Alfred ne nsa ana papa no etu ne ka no okode aye ti no mu no na me ne Alfred ne mere na ye fight wo ho no ti o mu kire se yen fa omutwi bebi ade ne yema no na yen kono anaso mfa hye fidi no hwia se eye saa cancer na anase enoma na machine ka e no bia na ti nyame ani mu ne musa mai 3 weeks e wo saa ji ho ti 3 weeks ne sunye no ena esa bai na mu ka se eye cancer ti e bisa se cancer no ye be ye ne den ena mo so sise bebi adu die eye den a obewu nti but se betumi atɔ brema no de because of wunyan wi ti entumi tena sise aje kopim obewu ti da no de nyame ani mu ni misun kakra na ye fati ya ti na otwumi ensa bia ye tɔ brema no na otwumi ensa bia ye tɔ brema no emu odin ana na ba emergency ho no ma hwe na kakra na tramo na de ade no mu de ama no na se pension ne kɔfom
saa na yɛkɔ so saa de bia na botro oyire ni bewu no tramon na yɛde ma no ɛno no ma no ɛyɛ duro a yɛde ma no ansa na pension no ɛkɔ fam na yɛde ma no nti yɛyɛ faati saa ma edu baabi a na doctor no ba kwa ka kyerɛ so ɛyɛ dan a obɛfrim nti yɛn susu bɔ ka bebree but me so meyere na me na wo ma miensa okuta ba ko ansa na ketekete ansa na ba wala me na ka wonfo nti me ntumi nhwɛ ma oba no ebetumi atena se agye nti me ma oba ne betena akomase ya na me so metinkenke so nti me ba kumase na ma konkenke so me ba kumase na konkenke kola miensa so wo kenke so na panyine so betena ne ma me ho ha nti me ko na ma ba saa nti edu baabi ɛna wɔn ahwɛ sere asetene na wɔde ti kumase wɔ ne bla ne fie wɔ no ɔse saa de a obeba nkenke so biom ti wo banking keso bedi ho be se bosome na otwemienu eno na mehwa se de si ne sa kona etwese wo sa back to Kumasi na yensa try de bi oba hospital de ti osa betena Kumasi wo biom e na ye hwe sa ntime ma ne betena opambo fie beneza ho ti wo tena ho 10 days e wo ne hotel ho bia de bia ye 50 cedis ti wo tena ho 10 days ne sunye no and I'm say there be mammy say betina as a copuma dear beginsem wa ye bebo ka so ho ti the best ne say yem pe baby foforo a behind dying anti me fra madam for bi na me nwunu ntuma anti me fra madam for bi e wo ntonso sa de ho bisa na say obenya dan bi o area ho bi ma me a ka me pe anti madam for no so ye ya wanya bi me ba no baba no ma no na dan for bi be ma e na so wo no so ye agrek for info ne bi o ntonso aboa so area ho man ponteria ho ntino woni mu kuafo hene bi enti obetumi ade anim age apeda ma enti kuafo hene de anim kopedan e wo ntonso aboa so ti wo kopedan no na o se na dan ma me phone so ti sa ata ma me kohwe dan no na me sese be yende na madam fu ba ko bi so abrochi na o se ne sika na ye de twa dan no ka eye 1000 Ghana a o twa dan no ka e na ma me ne ko tena ho enti me ma ne sister ba ko e cha akohwe no wo ho na me konkinga so na me basa enti oza baji e na yesa behwe no ti dana e baji de o mama na duro de to so be se 10 na o baji de ya mama na duro ti o mama me ko to blog se onna ya na me de blog ono me de blog no tutu ne yem ti o mo de blog no tutu ne yem se adu ho no me de ho na me hu se e dana ya ma ya duro de me se ye dan a bibi betumi asi nti o mo de esa ye ko fie se ya wo ne ba ye mfa blog no tutu ne yem ti nyame ani mu ne ye record me koto blog na de ade sa de koto ho se me ba no onfa tutu ne yem nti me sa konkolam keto no ho nkenke so ta de achi ye na me sa ba biom na me sa be hwe na ti demo na oye you know na o se wo sa be ko Accra e wo sofo buachi na sori fie eye resolution power e wo kasoa na me so be bia wadu de wo sa ko kasoa ko ye de sa ta na me nkenke so no frɛ me anajo no be wadu ko ye de o hobio tenase ti sata mo so no na abusuafo no so aba me fie aba hwehwe no se o mu pese o mu hu mu nua no na me so me ne ho nti me o mu frɛ na me so o da bi me wo ba bi nti so o mutumi atwa me to be 12 o'clock a meba na me no makasa because bibi a edo sika asem nti me na me ko pesika e ba na de ade a ti me kasa na o mu de asem no ko ma enkinga so hima se o mu ba hwehwe o mu de hye na o ma hu no me so o ma hu me na de ade nti ma me ne frɛ me ti me ba ya na me ko maame no ho te maame ne chaade na abusuafo no hwe mo de hye na me mfa ma wo mo de ombe na me che maame eye me yere no e de ka abusua ne ka kire me se me yere me gina me jana wo ho na se bebe tu no dia e me amasem enti me fight na me tu me je me yere nsi wo ti se wo ka za mo kire me dia enya de se me hwehwe me chibiom ti se me fight na me je me yere nkwa se obewu anu wawu because ana me ne ka wa ware mu se wo ne betu atete yentem enti me fati ya kopima oba no esa to aso besin konkran ho okonkran ho no me to aso ko hwehwe no ka so ho me ka che ne papa no before ansa na me ko so me frɛ ne papa no one ne ba no kasae na me mesa ba enti me ba na me ma na tumi na so obedi wo kakra be se Friday no oba hospital g na me sa ma na tumi la se on fanya duane sika ti me ba na me sa se na tumi la ma na bio ti me ho okuada na ne sister ba me ho se ne sister na ba kuma se on be fan atade ne ntuma ebre no na me so okay enti me ma no kwan wane me ba no e ma ba no ma no bai me ma no kwan no mo bi ne bag so na mo yi ne ntuma na ade ade a na mo de koe around be 12 o'clock
me say man 100 cedis say on fan come no ho ye wo say ane yo me ya sorry me pa sorry am ba ho tara me say 12 o'clock no frame me say eja Mike ma bank nke so asa be doku mase de eche ne say we yire oni ho bio ana me say e dey asa na waka kire me e ba ne say e ye den wo ba ha ko no wu ya na say na asem no ejimin sa da no timi gina phone so din man kasa bio na me kate no timi kate na na o sa frame me bio ana o say jama ka asem America na oti ya na ana say ma me bisa o say wo ba ha ko na owu ne ba na say o say o mo de body no ko beneza mo chirinti o mo timi bla ne besan na me sa kate no to wasa frame to aso bio samre na we na me wo enkenke so awa sore fie na me ya sore nti wasa frame bio de to so miensa na me say ma me sese ya wukasa asem wo kire me mesu mi abusia wa ha enti afi na wukasa asem wo kire me timi ko bo ma abusia fo amane na se ye kabo ma ye be hu kwan be fa so me ba kumase wo nti wase wo mo se me be san na me so ma me wo de nya botama me frim kinga so ba kumase de enye kwan keto a timi ko pe ma abusia fo no ma me no mo transe ho na ye fa dropping ye ba wase ye nsia francho ansa ti ye be si ye no no an se bia me hu se wo de mo chiri pepper e no de mame eye wo no aso na san ye wo na ye ne bibia no de mame se menye ana me bisa se da ben na enipa na ewu ye me bisa na se doctor na ye damfo na wo gi no no ka chem se nipa na wo like enura besi 8 o'clock anyimre ansa na wo no ba me ho adi chia na wo no ba me ho be ka chere be gi ntuma na de ade akoye ana se what ti me bisa na ho no wo gi tum se ye ampa wo wo nura na me se na ede na wo be gi no ma no obi owu nso wo ko mo chiri a ye di atade ne ntuma na ekofra no ho ana no na se wo de mo chiri pepa no na me se menye ati ni papa na me wore oba no ho no wo bo mama ne ansa na wo de oba no ko to mo chiri ana wo se da bi nti ye secretary ya so secretary no obisa ne se na o mbisa o bla no no o nka chiri o bla na ye de na wo de ni pa no ko hye mo chiri wo so wo yale no ne bla no mo amfie ne nti nya de se obetumi abo mama ne ahwana me yifo na me fra ne bla no ne papa no na me say ja me wo ho wia we asem se na me te ye ni wati bia na o te da bi o ma me yakọ ye nyina ho yakọ na me si yo mase no na me si yo sesi so ade asa me tumi sa ba woni mo ho bi wo no kokobin ha me tumi sa ba woni mo bi onti no me sa ko fie ano papa na maba cha no pa na enyina ye ni pa na esa baaye ni pa 8 enyina esa baaye ye bedu abusuakuru ajanhye na okache se yentwam blatek na see you na enyina yetwam sa bedu tek o ye bedu ano papa be se 6 o'clock ya tena ho be se 12 ansa na abusua no twehye ae na mo twehye ya ne bla ba ko bo so no matena hu sa na ne bla ba ko e betena se wa de asem okache me se me be wole ne nuano no wo wu yi nti se ne wo wu dia memfa ana se what saa so wo saa kire me abusia foforo se me nkọ ho ne me nkọ bo mama ne se me yirewu omo na ye mo abusia pe na me se no me be wale wa ba no me nim saa abusia no de me nim ne papa na wote me nim ha wo ne ma me listen bibia na me ye oba no ho ade ma abotiro o koji aware no papa na oji aware fi ne nsem no obia me gina sa abusia pani e wo oba na abusia dine mu oba na abusia dine nu ne maame a wonya ne ba bi ko ona gina like maame na papa gina wo papa gina wo papa abusia pani na mabi abusia pani me ho abusia pani ne me ho abusia pani ne enti o ka jam se me nkwa abusia na me se me nim sa abusia pani ne no papa na wo de aware ne maame no wona gina ha nti sa abusia pani bi wo ho de wona be kwakwa abusia pani amane ti nya afi na me kwakwa china pa abusia pani ne temi no mu yi ano ho ana ye sorry enti ge na wo de ne nua no ko hye mo chiri no wo so wo de ko hye mo chiri no mo ji ba me fi 3 million aye titi sika no enti me ntwa ma no na me say sika no ho ana me de ma no na wo se wo ji sika no na e ba enti wo se ne nua no mo fa po bi na de ade enti no mo ya de bia me mfi wo mo na me se yo ti papa na wo ja wore na nkasa no ka kire me so woni me se tena ye betina ha se sia no ye be hye na wo twida se bia ye be ye na ye be di na wo twida but ye ba ye na se na wo twida se bia ntumi aba mu nti no o frɛ na abusuafo na ne papa no mo wo kede o mbe ma ne mu ma ne mo ya na o be ka kire won kenka so na me si yo enti ye ko e se Sunday o mbe banking ga so Sunday no ma ma se mo ba Monday e na o be du ye to o be du ye na o frɛ nyina tena ase asema e frɛ o ma no ba ye se oba no o be wu no
na fo pagya kakra na obi ti fie ho se we no enye duabo ana nti omodi ko baabi oba no so ye sofo ba me yire ne sofo ba omodi ko baabi na omo se duabo hwan na ebo na dua wo se eye ne kunu na odane dua no ana abusu apanyine ba ko bisa ne se na odane dua ne se be ma na obodua no wo fa hin na wo kodane dua ai wa se sa na konfo ne ka che na odane ye ena se na be ma no wo hin wa se be ma no wonkenga so ada na wa amfre no sa atama na odane dua ne nipa no wawu ana so wa ye den wa se no wu wo kasa no sa de na wo mfre be ma no ma nyini o ma ne nyina ho na wonte de oba no so be ka na wo so be ka o ma ntumi anka asem bia bio te dia o mugina duabo no so sem sa na me so no se mo de ka duabo asem de a me ne me yere ntena se mo dua but na me kai mre bi se me wudi ntuma ko voter region me ko ton ntuma for voter region na me de ba eno na me ton okuma se nyu ntuma nti me ton ntuma na wie no na me shoto sika ena me friends won hwe me bag bi wo eda no ho wonye 10 million for that bag no no se ne ma me na o se asika be be ya me de ko no sika na sa ena me se eno ma me to ne do so asema o ka kire me se na sa agro se me yonku bi na o de sika no ko mama o mo odo ya untwa akoso mbo no ena se wo de o so de na wo ka mususem sa de o susuma me be ba o so na me ka ye na ja me ma me di na tem se ade na wo kunu ba ha na wo ta ye sa ade no ena nyina de esi de asem na ye ba ye but next nyabotre ti wonum biem o sisika na waje no so de koma no yonku ba bia sisika na me de ko se me yonku ba bi na ono ne yonku ba na nyabotre on so kasa mbese mebem ha no ase esiokura eti kese wayi na sum ha na asem no wono o se ubisa so on first kan na no se sika ya waji so de koma me yonku ba bi na adidi ane untwa akosombo wangaza wakasa ana me se edi asem na wo ya wo sore na otumi ka kasem se ana wale no ta me ma me so asem no a me the phone to speaker o me ma me nche sata ne ma me so wi ana me the phone to speaker best 9 years near also ana me ma me e sha did na tem sa ada na wo sore na kunu ba ha na wo sore na wo kaka mu so se ya ana mo de ye se di asem na ma me se onya sa no ma no ana ma me tia na na ja me sa da na so na jo na me so me de fruka ana me de bedu ahomachi enkinga so ahomachi me ko na menya na wakete so enti no ma na me de bae no ena ohwe no ma na o se se me kunu nye se bia se ena ono asadi sha nkomo no dem ho na ne ma me bae na nyina di nkomo no enti wono wo hu se rade ne ko no me bae na de achi na o kwa atwa mantis ena wono ko bo ne mpaya na o bae ne nyina me fra papa na me bo na ma na se me mpe life na me yire ta yuso ti me ba papa no ho kokobi ho e ma me ne trans na me kasa asem na chire no ena o se wate ti o frame yere ne bae me so me ka ho bi ena esa betena ase na ehyehyɛ asem na yekɔ ye baabi enti se duabo asem na mo de ba se bia abre doctor ka che me report o wo ho se papa na san se ye cancer ena ne pana wudi a ena mo de duabo asem bae dia me kai se oba ne ma ofa wuye no na ne wo fa wontinkin so ni nua me ma no ne nua ma no nyina obi antinkin so apart from me yere ne sister ba ko ne ma me nua mo na tinkin so enti papa no wuye no omunim se ye papa ne ya nsabode no de ebia we mbagi nsabode o kire ana me so ye sofo banti wodom ti omuhwe sa no ma ne sister ba ko se abusu apanyina amodua o mbagi nsabode o kire na se kaaba ta abusu apanyina bodua wode nge techi mansuo ene enkinka sunsuo ne antoa oyaye oba no wofa me yere ne wofa e na ode bodua se wo a obegi sika wo saa ye wemu oyaye eye me yere ne wofa wo yere ne wofa ewu wofa ewu na abusua panyi se anhwe a abusua no beje nsa wo fie sa wo hire na se bia e kaaba because of papa no wontinkin so wontinkin so ho wote akoma da so na wono ebe wu wonkinka so na ye besie ne wonkinka so ti omunum se ya ye tinkinka so de beji sika wo ekire na papa no bodua se wo a wo beji sika wo eye wemu e wo kire bia no na obo sa ansho no techi mansuo ne enkinka so nsuo ne antoa na ode bo sa adua no nya abotre so podium ne gina ho na me na me homra na me ba abusua panyi ne dua no na enya ababa yi ana ko akosombo wontra ene wa na beba so eno na ye adwuman konfo ye biwa
samle asuo kwabra suje ne ponko ba akopɛ ana yebi haji asala wo ha obeda aguno so lemu meda me ho aba me titiawa mate say malaria fever wadura ne nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Say dear, Nhyira FM Ewiase Mu Ghana and Ewiase Fanaba Bia Towo Aboboano. And phone Bia wo yedin yebesi bia manu phone so. Nhyira so over test NF ako 8787. Ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yedbe manu phone so. See akudie Mu Nsem, edwadie Mu Nsem, anigidie Mu Nsem, ananisu bia no. Ye ne bro simpro kra. Nhyira FM ewo day. Back to school. You're welcome to the only show that brings you the opportunity to relive your school days. If you are missing your old school, Santima, let's know you. My name is Ewiase Mu Nsem, class of 2008. They used to call me Gross Purple. Come on, Gross Purple! The instruments we use in maths to construct figures, among others, is called Obsmetric. Barbara, obsmetric. Mathematical set. Mathematical set is right for a bonus. I'll give it to you as a bonus. Find x in the equation 2x minus y is equal to 3. You have 1 minute to do this. Amanko, let's see how you show working. Let's see. Now, no, it's your turn. Let's see your work. I thought 111. So it's your level. It's for all of you. Oh, okay. You didn't tell us that. Oh, that's what I did. An animal that eats plants and flesh is called what? Plants and flesh. Omnivore. Omnivore is right. Abuaje. Yes, sir. The computer is made up of two main parts: the hardware and the keyboard. True or false? False. Why is it false? We have hardware and software. He is right. Amankwa, anytime you hear quote using a ruler. Mene ne ko hospital na kodu baby na ne maame na ehwe no a oboa me wo ye duane ma na de ade a ti ne maame so be yale be frim ti e ma eto me nkwa me so na de ade a ti me frɛ ne papa no aye ne bla a me de tu nani mo na maame ye no ho ade ma no a me de tu no me sese no se onya hospital bi ana se doctor bi o kumanse ha onka nkire me na me fa ne nua ba na famla na ye try hwe ade ti o kire me eda nti da no so na me de ne baae wase mbehia no tech overhead bridge na so ti me behia no ho na ode ye ko anwoma so doctor bi ho ti doctor no ehwe ye sa na o se ade wo so like say hepatitis B and am say no se wo sa pa ne bi nti menye sure say hepatitis B betumi asa ha no nti wo ma ye duro be se 9 million sikada da no se ye mfan konom na so onum wi na se de ti be samla twist time ti twist time no isabai oba na ohwe no ma ye krata se ye mfan ko she machine mo wo santase area ho baabi ti o ma ye kwan ma ye ko ye ko hwe no mo sa report no e ma ye ti sa report no bre no ti mini ma kwanta na ye mase no ne mere na na sabai ti e ba ye na no mo se min samfa no ko no mo chichiri ne nsa to omu chichiri ne nsa na esa baba ka no ne ma kwanta na wo dem ho e ba no mo se ntina bonten omu ba ti omu tena bonten wa kopem a omu pie tena bonten wa kopem omu pie ba na o se yenko ana mo se kwanta na adan o se yenko na mo se omu se yenko ji
ti sane fo na mbisa se e de na wo report na omode ma ya o se yenko ti won tumi aka no kra na nkyere sa akopema yesi fom we na aka kire se ade na like se omo se ye tumo na me se tumo da ade a na o se ti sa ade hu no a hu no inside a entumi mpai ti ode ye ko ji ho no no me frɛ madam fo ba ko bi ono so ye dwuma o ji ho na me frɛ no bi san se Mr. Fred ma me ha na issue no omo se ye mfa na mbla ji ho na o se ye mfa na mbla ti ye betu Alfred no minima kwanta na ye ma se no ye sa betu Alfred ho nti wo de ye krata na nyina hye Alfred ne nsa na papa no etu ne ka no okoja aye ti no mu no na me ne Alfred ne mere na ye fight wo honum ti omu kire se yen fa omutwi bebi ade ne yema no ne yen kono anasem fa hye fidi no hwia se eye saa cancer na anase enoma na machine ka ye no bia na ti nyame ani mu ne omusa ma ye 3 weeks wo saa ji ho ti 3 weeks ne sun ye no ena eza bai na omu ka se eye cancer ti ye bisa se cancer no ye be ye ne den ena omu so sise bebi edu die eye den a obewu nti but se betumi atɔ brema ne de because of wunyan wi ti entumi tena se age kopem obewu ti da no de nyame ani mu ne misun kakra na ye fati ya ti na otwumi ensa bia ye tɔ brema no na otwumi ensa bia ye tɔ brema no emu ɔden ana de na ba emergency ho no ma hwɛ ne kakra na tramo na de no mu de ama no na se pension kɔfom saa na ye kɔso saa de bia na botro oyire ni bewu no tramo na ne de ma no no mbre ma no eye duru a ye de ma no ansa na pension no ekɔfom Nhyira na ye de ma no nti ye fati saa ma edu ba bia na doctor no ba kwa ka chemcho ye den a obefrim ti ye nsusu boka bebre but me so me na me na wo ma miensa okuta ba kwa ansa na ketekete ansa na ba wala me na ka wonfo nti me ntumi hwe ma oba no ebetumi atena se age nti me ma oba ne betena kumase ya na me so metinkenke so nti me ba kumase na ma konkenke so me ba kumase na konkenke kola miensa so wo kenke so na panyine so betena ne ma me ho ha ti me ko na ma ba saa ti edu baabi ana wono ahwe sere asetene na wode ti kumase wone blane fi wono se saa dia obeba nkenke so biom ti wo bankenke so bedi ho be se bosome na otwemienu eno na mehwa se de si ne sa kona atwa se wo sa back to kumase na yensa try de bi oba hospital de ti osa betena kumase wo biom na ye hwe sa anti me ma na betena opambo fie beneza ho ti wotena ho 10 days ewo ne hotel ho bia de bia ye 50 cedis ti wotena ho 10 days ne sunye no na me se da bi ma me se betena asa kopuma de beji nsem a ye bebo ka wo so ho ti the best ne se ye mpe ba bi foforo a ye behind dan anti me fra madam fo bi na me nwunu ntuma anti me fra madam fo bi ewo ntonso sa de ho bisa na se obenya dan bi o area ho bi ma me a ka mepe nti madam fo no so ye ya wanya bi me ba no baba no ma no na damfo bi be ma na o so wo no so ye agrek fo efo ne bi o ntonso aboa so area ho man ponte area ho ntino woni mu kuafo hene bi enti obetu ade anim age apeda ma enti kuafo hene de anim kope dan ewo ntonso aboa so ti o kope dan no na o mo se na dan ma me phone so ti sa ata ma me ko hwe dan no na me se be yende na madam fo ba ko bi so abroki na o se ne sika na ye de twa dan no ka 1000 Ghana a o twa dan no ka na ma me ne ko tena ho enti me ma ne sister ba ko e cha akɔhwe no e wo ho na me konkinga so na me ba saa enti o za ba gi na ye sa be hwe no ti dana ye ba gi de o mama na duro de to so be se 10 na o ba gi de ya ma na duro ti o mama me ko to blog se onna ya na me de blog ono me de blog no tutu ne yem ti o mo de blog no tutu ne yem sa du ho me de ho na me hu se e dana ya ma ye duro de me se ye dan a bibi betumi asi nti o mo de esa ye ko fie se ya wo ne ba ye mfa blog no tutu ne yem ti nyame ani mu ne ye de ko me ko to blog na de ade sa de ko to ho se me ba no on fa tutu ne yem nti me sa konkolam keto no ho nkenke so ta de achi ye na me sa ba biom na me sa be hwe na ti demo na oye you know na o se wo sa be ko Accra ewo sofo buachi na sori fie eye resolution power ewo kaswa na me so be bia wadu de o sa ko kaswa ko ye de sa ta na me nkenke so no frame na ajo no be wadu ko ye de o hobio tenase ti sa ta mo so no na busuafo no so aba me fie aba hwehwe no se wo mpese o mo hu mo nua no
na me so me ne ho nti me o mo frɛ me na me so o da bi me wo ba bi nti so mo tumi atwa me 12 o'clock a meba na me no makasa because bibi a edu sika asem nti me na me ko pe sika e ba na de ade a me kasa na o mo de asem no ko ma enkinga so hima se o mo be hwehwe o mo de hye na o ma hu no me so o ma hu me na de ade nti ma me ne frɛ me nti me ba ya na me ko ma me ne ho nti ma me ne cha de na abusuafo no hwehwe o mo de hye na me mfa ma wo mo de o mbe na me che ma me eye me yere no edi ka abusuafo ne ka kire me se me yere me gina me gya no ho na se bibi tu no dia e me amasem nti me fight na me tu me je me yere nsi ho ti se wo ka za mo kire me dia enya de se me hwehwe me chi bio ti se me fight na me je me yere nkwa se obewu anu wawu because ana me ne ka wa ware mu se wo ne betu antete yentem nti me fight ya kopima oba no esa to aso besin konkran ho okonkran ho no me to aso ko hwehwe no ka so ho me ka kire ne papa no before ansa na me ko so me frɛ ne papa no one ne ba no kasae na me mesa ba nti me ba na me ma na tumi na so obedi wo kakra be se Friday na oba hospital g na me sa ma na tumi la se on fanye dua ne sika nti me ba na me sa na tumi la ma na bio nti me wo ho okuada na ne sister ba me ho se ne sister na ba kuma se on be fa na tade ne ne ntuma ebre no na me so okay nti me ma no kwan wa ne me ba no e ma ba no ma no bai me ma no kwan no mo bi ne bag so no mo yi ne ntuma na ade ade a na mo de koe around 12 o'clock me sa man 100 cedi say on fan koma no ne ho ye wo say ne yo me ya sorry me pa sorry a me ba ho ti around 12 o'clock no frame me say eja Mike ma banking keso asa be dokumase de eche ne say wo yire oni ho bio ana me say e de asa na wo ka kire me e ba ne say e ye den wo ba ha koe no wu ya na say na asem no ejimin sa da no timi gina phone so din man kasa bio na me kate no timi kate na na o sa frame bio ana o se jama ka asem me kan wo ti ya na ana se ma me bisa o se wo ba ha koe na owu ne ba na sesen o se o mo de body no ko beneza mo chirinti o mo timi bla ne besan na me sa kate no to o sa frame to aso bio sa me na we na me wo enkenke so awa sore fie na me ya sore nti o sa frame bio de to so mensa na me se ma me se ya wo kasa asem wo kire me mesu mi abusuan wa ha enti afi na wo kasa asem wo kire me timi ko bom abusuan fo amane na se ye kabo ma ye be hu kwan be fa so meba kumase wo nti o se wo mo se me be san na me so ma me wo de nya botama me free kinga so ba kumase de enye kwanketo a timi ko be ma abusuan fo no ma me no mo transe ho na ye fa dropping ye ba wo se ye nsi afrancho ansa ti ye be si ye no no an se bia me hu se wo de mo chire pepper e no de mame eye wo no aso na san ye wo na ye ni bibia no de mame se menye ana me bisa se da ben na enipa na ewu ye me bisa na se doctor na ye damfo na wo gi no no ka chem se nipa na wo like enura be se 8 o'clock anyimre ansa na wo no ba me ho adi chia na wo no ba me ho be ka chere be gi ntuma na de akoye ana se what ti me bisa na ho no wo gi tum se ye ampa wo wo nura na me se na de na wo be gi no ma no obi owu nso wo ko mo chire a ye di atare ne ntuma na ekofra no ho ana no na se wo de mo chire paper no na me se menye ati ni papa na a me wore oba no ho no wo bo mama ne ansa na wo de oba no ko to mo chire ana o se da bi nti ye secretary ya sorry secretary no obisa ne se na o mbisa o bla no no o nka chire o bla na ye de na wo de ni pa no ko hye mo chire o se wo yale no ne bla no mo amfie ne nti nya de se obetumi abo mama ne ahona me yifo na me frɛ ne bla no ne papa no na me say eja me wo ho wia we asem se na me te ye ni wati bia na o che da bi o ma me yakọ ye nyina ho yakọ na me si yo mase no na me si yo se so ade asa me tumi sa ba woni mo ho bi wo no kokobin ha me tumi sa ba woni mo bi onti no me sa ko fie ano papa na maba cha no pa na enyina ye ni pa na isa baaye ni pa 8 enyina isa baaye ye bedu abusuakuru ajanhye na okache se ye ntwam blatek na I see you na enyina etwam sa bedu tek wo ye bedu ano papa be se 6 o'clock ya tena ho be se 12 ansa na abusua no twahia na wo twahia ya ne bla ba ko bu nso no ma tena hu sa na ne bla ba ko e be tena se wa de asem okache me se me be wale na nuano no wo yi nti se ne wo wudi a memfa ana se what saa so wo saa kire me abusua foforo se me nkọ ho ne me nkọ bọ mama ne se me yirewu omu na ye mo abusua pe na me se no
me be wale waba no menim sa abusua no de menim ne papa na wote menim ha wona ma me listen bibia na me ye oba no ho ade ma botiro o koji aware no papa na oji aware free ne nsem no obi a me gina sa abusua pani e wo oba na busua dine mu oba na busua dine no ne maame a wonya ne baby ko wona gina like maame na papa gina wo papa gina wo papa abusua pani na mabi abusua pani me ho abusua pani me ho abusua pani nti o ka jam se me nko abusua na me se menim sa abusua pani no papa na wode aware na maame no wona gina ha nti cha abusua pani bi wo ho de wona ne bekọ ba abusua pani na mane ti nya afi na me bekọ kina pa abusua pani ne temi no mu yi ya no ho ana ye sorry nti ge na wode ne nua no kọ hye mo chiri no wo so wode kọ hye mo chiri no mo ji ba me fi 3 million aye titi sika no nti me ntua ma no na me say sika no ho ana me de ma no na wo se wo ji sika no ena e ba nti wo se ne nua no mo fa po bi na de ade nti no mo ya de bia me mfi wo mu ena me si yo ti papa na oja wore na nkasa no ka kire me so woni me se tena ye betina ha sesia no ye be hye na wo twida se bia ye be ye na ye be di na wo twida but ye ba ye na ase na wo twida se bia ntumi amamu nti no o frɛ na abusuafo na ne papa no mu wo kede o mbe ma ne mu ma ne mu ya na o be ka kire won kenka so na me si yo enti ye ko e wo se Sunday o mbe banking ga so Sunday no ma ase o ba Monday e no be do ye to be do ye no wo frɛ nyina tena ase asema e frɛ o ma no ba ye se oba no obewu no na fu peja kakra na obi ti fie ho se we no enye duabo ana nti omodi ko baabi oba no so ye sofo ba me yire ne sofo ba omodi ko baabi na omo se duabo ho na ebo na dua wo se eye ne ku no na odane dua no ana abusu apanyine ba ko bisa ne se na odane dua ne se bema na obodua no wo fa hin na wo koda na dua ai wa se cha na konfo ne ka che na oda na ye na se na bema no wo hin wa se bema no won kinga so ada na wa amfe no sa atama na oda na dua na nipa no wa wu ana so wa ye den wa se no wu yi wo kasa no sa de na won frɛ bema no ma nyine o ma na nyina ho na won te de oba no so be ka na wo so be ka o ma ntumi aka asem bia bio te dia omugina duabo no so sem sa na me so no se mo de kan duabo asem dia me ne me yere ntena se mo dua but na me kai me bi se me wudi ntuma ko vote of Ghana we saw my stand we saw my I promised to July High School our heritage jump for to a black and tall I fight it and I play myself to all thing my brothers are Nhyira FM 104.5 Wa blessa ezobia nsoma nemom abrantie a otemanim tenten so ne dia ne Daniel Bukari akwa awade ababa na frim abusua nyina de onse tretre ne so nyina ne se osusu se abrantie yi ene bo ababa ne dua wa firi atiasefo asase so ensem na yepin so emu abobo apo nemom me no kase akoye bia ho nsem die samre yi haja sala konfo ye bi o ha obeda agno so na mamimisa abrantie nsem mienu miensa bi bema na chese eba sa o yiri firi mu no oni abusua no kire kam so kakra se na o mpese obaji atumi se o ebia me ko na emu no me yiri emu de metumi atu anamo esan se o manfo amfa kwampeso na o twetwon me boa na me to anamo pa o me yire na yi no mu na wuo no mu to anamo pa o firi mu no ya ababa no ote no ho no de mochire sa mochire nkrata no ebehia no ho no on kai se o ka se onye ana me se menye because of this me hu ne papa no mu ansa na memisa ansa no oba ne firi mu no na na abusua no te sei oh na me na abusua de kama Nhyira FM 104.5 na enya wo nwanwa se abusua a wonu mu ni asem na ampampa ni ampa wo yire firi mu a abusua betun do afasa akwa ne so se enipa trimu de mentumi ehu ne trimu de but oba ne yale ne nyina de ye nyina na ye kabomu a ye to anamo enti de mo na oba ne be firi mu no sa e be firi mu sa ga ne nsemu no eno na de sa problem ne baaye na mibisa oba no amamle ne amane kwan so kwaji na ware firi abusua nsem yeah yes sir yeah
na bibisa ebra wo gya aware abusua pani be na betena mu amamre ne amane kwan so no ye waja ye wona nemum no ye wabusua pani na wono na gye oba tinsa e wabusua dine mu abusua pani bia metena mu abusua pani bia metena mu no ana se papa ne maame ana konta for mu ba ho na ene ne metumi akazi su dia se we nya awade santia mamre ne amane kwan so na ne agya nkwantimi hia kokoam enye oba tinsa omoda omo adi bra mo bobodin mu video no obi antimi ansore anyina se me na me ya abusua no eti ana abusua no pani dabe agya no nko ana esore se me na me papa one dey listing so mame mo wo ma yo ma miensa oba ne de kan wo ba ko before ansa na me ba wale nte kan for oyiri ni we adi say 9 months ne 9 months yeah na se nkura no wen omo me ho omo wodi a producer bono modin ase betimi enya yenua ba fati dodo na afre na zuma on na kamia se waye captain sahene ya wodi abusua na nim se chenchine tachi a abrantie wono na abo eye ne yire no dua na mom producer eguso no yemfa na ase piesie na ase chenchirenchi ema CD capsules CD ointment Mr. this time COVID-19 ya abesanka wiem ama wiase nyina to bra no Mr. ye nyina nsiesie ho we show nose mask no ahoro nsa no sanitize nsem basa obo ho ban nemum adura metimi ama do ho atoso ye basa yade ni ntimi magi hini woni padua no ye CD capsules nya bi nonom ma nkwam woni nya hoden na afi ni padua na gira brane na atimi akoatia yare ahodo nyina ye CD capsules sanso na CD ointment ebe yi honam ya nyina wo ye adwumaten na be durufie no abrafa massage wona nsoro na nsoro wakako adwuma so se honam ya odwodo to edem team mesrawo eye CD ointment wo de sasa na de massage ho a me mana miensa pe wo be sori waka na akọ unyuma so etimi sre wo pe CD capsules ana CD ointment edo so po no atua na de mika na akọ Dani Heba Fred Mens Colina KNG Apidank BT Royal Baseline Pharmacy Misty Heba Samdora ana Sam & Co ana so ye bia ton habanu ana pharmaceutical shop bia no wo si CD capsules CD ointment entremu bia trawe so afa CD Heba Center Penninfo 0209 682836 0209 682836 Agbave Herbal Hospital and I'm doing free 3 news to question my so baby bia ya dia hinta Agbave Herbal Hospital na make am for the amount me so draw ya diabetes stroke adwodo one kasa hypertension diabetes and stomach ulcer typhoid and bema one kasa wagia to me say ugu nsu atia prostate na bon kaye aso ne ba ko pe Agbave Herbal Hospital omukura na de Agbave ba ma badwa so honam ya nyina betu ase sanso na Agbave tonic nso de wanu atu ntimi ntibini one kasa wonunum bia wonum betoso koko nyina etu ase sanso na unya Agbave tonic na onuma moja ni dia frisani yi e de mani padua no Agbave fever enso etu fever ne malaria nyina ase afri ni padua nim odi mona soap mona cream so abadwa so wo de samna ni dware no na adi nku ni sasa e basa honam kankan awe na ntema propro ase betu oba asima mesraw se wanka se onya mona soap di dware na adi nku ni sasa ni padua ne betoso na we de na kasa ankasa menu aba nya mona soap mona cream na kabom na fadu djuma Agbave Herbal Hospital enkwa na betimi enya nuro nyina bi mesobo hwi na be atena ye adakogyachi ye ne kwa mo hina himfie no edi anim hwe sanso so na enkran so de ye sotium last stop ekyemu bia no afre Agbave Herbal Hospital Penninfo 0202 706 165 0202 706 165 na onso so watumi enya Agbave Herbal Hospital Penninfo na no mo abonkomo Charistic Ventures omna de Zahara Mixture Zahara G capsules abedwa so wunya nnuamienu kabom na onom wankasa abegya tumi se enam yade bia ase ebetu se ye gonorrhea syphilis odepu candidiasis all sanyina ase etubra waka Zahara Mixture ene Zahara G capsules na bom no mesro mini abema wa honkeka wompam wo fom a mesrew edro we de miankasa masoma hwe na magya tumi se nyame ye eye Zahara Man capsules nyabi nonom ebasa ejina so yire nchen na wankasa wagya tumi se nsuo 34 bucket krana obema no maso a na de sene etumi so eye Zahara Man capsules edro we so nya bi nonuma wankasa o ma akoma untua nkane aka ensu bedi di peche se wankasa oyiri bewura trank ma koyi ne ntoma mona ompam ye
apaswan kanda no de apepon fifiri bra mudi mpaso agra na ye Sahara Man capsules Eticaristic Ventures mpani fo betumi afre omo 0246 348334 0246 348334 na watumi enya Charistic Ventures mpani fo na woni wo mu abo enkomo samrei meno kasei yebusua ebo omodin bia se yebetumi enya baba no no nso senti a abusua kakra nipa bebre ye wo wiase ono ankasa ni nua ni kunu ye ote anim sesi ai ono osusu se obo ni nua no edua nemom ensu a emuti ede ensu we de abudusuo what a water, what a tastious water, what a fantastic water. Misrao, we Aqua Beverages Limited, na de Aqua Blue Mineral Water Abejaso. Nation air de papa. It Mr. Moya provision store. A man and one Casamujina traffic mu etonsuno. Ensure Aquafa and Mosso, Aqua Blue Mineral Water. Unya Binan on Motu say yes, one monsieur. It Mr. Obibia Uncle Tuna Buona so dear from pa. A team fast what you treat dinner benya. Timisoe Tonaton, Ota, now Wagasa Uyan Faswa Winyan able to. A teacher Mubia no afre Aqua Beverages Limited in penning for 0596 994 992 0596 994 992 na watimi enya Aqua Blue Mineral Water na watoni dosopu sanso ena Dominion Herbal Powder Misrao, we a drosson powder, Misrao, Winya a yen sure the dead capma, no asa trema, not wakanum, would ye, Nombako anopa, no nombaquanum there, esa wankasa, ni pediani bejabra niankasa, na feature say, come one way and young what dinner, after ya dear be a grant me yan ewan pedianim, a siesi or do so cha, or brabo, or sa, ewan pediamo, come on, wina, a besiesian, a Dominion Herbal Powder, nunumbi, na entimimo son con, a quanso, it mestre. Ya deputy say wankasa ebia na acquired diabetes ana honam yaw prostate ana we chika say no te say emu ya oya spinal cord no say ho techima eye Dominion Herbal Powder na mekanfo edi ama wo de nonum bi manenya wa adura da bia da wonum ya de bia timi trend pedion stroke etimi nyo nto da me no to nchia etimesre say nya Dominion Herbal Powder aso bia wo de ye ton abanum kire herbal shop any pharmaceutical shop bia wo de so pe Dominion Herbal Powder. Echemu bi atrawe so no na wafre 0209 949215 0209 949215 na watimi anya Dominion Herbal Powder we a food supplement ya chese nuane nuro ahye ne ma sanso na ye immune booster eti so nya bi maduru asuo kwa benasije hajia sala konfo ye bi na hye na ukoduru a chese Mu Nsem nyina ho ye last stop one anti abrewati one kasa osofo si ntua na monyesa na yale small boy akwa to them by for small boy woku atu atwene mesrawo yanko aguna saman didi kwan de ma ne nwa da o how bia da say akwantuo nsem awadesem oton ayento wankasa dwumadie bi edi wanim opese okoye nhwemu na agya akirawo konvoye bi kai enwa danse ne soso esoso dodo esuo kwa benasije wasi nipa nyo nto ndi otisi onhwe nipa anim wo di ni dwuma nya do bahwe anim kra na ono so no kra ni ngame anim wasi bone nkumbonefo so obi so man trasi ni din hwe o mapa na obeyi wa atasbaza asiso esuo si wo bedi kan wa samado etimesi wo ha biada wa de ayira wa bi se fio fo nyina kwa brane na afanso so nche won ka no krewu wo de ko ho at once by force no watchira wo etimisre ya nyina ye nkwa aguna saman wo onye duru kroduan kase mepe konfo ye bi na tena ye ukoduru anu ma akom kra akono keke na ze di akom no di akotwa modern way nemom abrochirefo ni titiriu mesra number me de be ma WhatsApp o voice e na ade beba wunim na otwoba wo be fra abrochira be kan da bia kwasi bu afoka voice eti number no WhatsApp number 0557 667510 0557 667510 we de umiemi wa fidie nani a no afre no we do betimi afre na ne di nkomo 0243 134535 0243 134535
35 na watimi ene konfo ye bi abo enkomo ita Android phones misraw phone ekuta emu adudodo obu atese mobile phone o use no ene cement half bag ewepe eya adeswa misraw eya adeswa mo am kan bi na mo foka enwane no ofo kakaka asa banchi bottle we ita Android phone and I say one kasa use na phone we Facebook browser WhatsApp FM chese TV nyina na chese TV wom FM wom WhatsApp wom chese Facebook bia ya phone ye no me se wo de nya ita Android phone bi na fakuta ita S16 series no kai mesi adanse e wo ho soso na bo no so fofofo broni bia o si atwi ka o se fofo phone na chesefo eye 399 cedis per enu 4 million umpewe na apede ben etimesira wo de obowura mobile phone shop bia o se ope ita Android phone enu bi na apese o use na entimi emu abatere na so ho adere wo charge a bosome emfa ne course unya medu adu Suzy Herbal Center say asyewe kai ya dia de be ko Suzy Herbal Center yo mo antimi ansa no na fridi efre na huhun bi kuram e ba sa ansa no akwa asofo no Suzy Herbal Center e ho de mi ankasa metimi akamfa kire se ko na o ya de ni nyina wetime mu aw obi de akra kam ye se oba ugu nsu a ya ne enum se mema ne kwa na egu nsu a omunya haw obabu on ma ugu nsu atumi se wote eyaw power na kosu akuma no na amodini no obetiem agei ni nyina ne se ugu nsu be ma ugu nsu ahu eye moja ene chese hu ne me se ohwempo adren fan sa nanta etimema ni nyina mo kopesi bi men capsules enam yade biadas jonso ya ne jonso ensuo na ensuom na no ne moja na hu nyina no ase betu obi on ma wogu nsuo abema na afei wankase wasese wanim se de okawise misrawo eye CB men capsules mini abema nonum bi oba wo nsabuo nso wo hawom nyame abodie mu no se de ka aboso bi akosesa na oyire no mode aboso ne so pe na nyame wasesa oyire na mamo etibasa haw bia wonya wo mu bia no eye CB women capsules na mekamfo de amawo mini aba nunumbi na wankasa ubeji atumi se nyame ye wankasa waji atumi se watenka kodi akiri pa menu aba eye CB women capsules e basa potoka se yesi low libido watenka na kodi akiri ntibasa esunku a na adidi agro mpaso mesrawo eye CB women capsules e basa na ma nyema toto na kwem kama na afei unya CB malakio eno de say typhoid ana malaria fever ni nyina no ebetu ase e di amount ahohye na chese wankasa woni abusua na agemo oboso mesro ni nyina no eye CB malakio ena mekan amount CB soap samina we wodan tobi na fadware na de bi sra eye CB soap eye Suzy Herbal Center na diaba na chese ude saa semna we dware a ensansan chese eye nso afri enso anini enso abede etimi ma ni padua nani eti eye CB soap na mekanfo e di amount fresh Suzy Herbal Center penimfo e was 0247 111671 0247 111671 upe Suzy Herbal Center ye kira kwan a ye wo eye asemu producer on fa o de ha no afidikasie we se yesi e frɛ no so on fa ha ho den okay eti meso ye ko Suzy Herbal Center ni akwaje ayarehwe no me sa ka wo se sabre multimedia busuakuo no yadi mfin shama akoma aduonu ennum 25 years etuo say ye ole aseda ne yade mamo ne ye hyamo bo se afiwei free na kro yedwumadie ne yabetum ntine pa how bia wo bia se fabra sanso ne yeta mo achi akwani asa nyina etiane yankamum na da biada se de moagye atum no monkoso antie ne hyamo bo se mfin hya aduonu ennum afididai ensa kire so nkokra na ebe edwumadie yede obi bia ase da biada mutie nyame onhyiram Alaska Star Enterprise Misrao we sewope number 1 sole distributor quality and original wallpapers Alaska Star Enterprise obi okan bia fake na ne dia no ebo no wo fom pa na wo de fimfam edan no ho na decoration upon say ni omo dia no danso siesie ahemfie na nakotobi ebia court adwumafo nyam kotobi siesie court bi wa wura on ma bench omo teso wan we obeka se oti aso de munyina Alaska Star Enterprise kwaji wallpaper bi na mfa me design
konfo ye bi mu nyina mo fa bi sesi ho say o mama obia dem ayefe FM station adwumefo sorry mu nyina mo hwi na mo Alaska Star Enterprise no mo mam original wallpapers na mo fan design mo ankasa matena yo ultra modern way me so say Ghana ye kwa nim etimesre ni dosopo no abohwi Alaska Star Enterprise ye wadum ye ne Boss FM edi animhwe sanso ne ben ye Prudential Plaza na afa nkran ye Tiptoe Lane ya ye ben Circle Mall enchemu bi atra we so no 0554 114878 0554 114878 na watumi enya Alaska Star Enterprise when a headquarters ya obenya quality and affordable wallpapers. Vama Plus Limited omuna de Prostavite capsules abedwaso na nya bi no numa prostate ya mini abema edi unya ya de rubber to wankasa obemam ama de biada ugunsu na ya asem wankasa ka onkokra nanka yengunsu wo wiase biem ni nyansa wonkwa wi ubema se ugunsu wankasa obeti ni suo sa mini abema nyame abodiem no wo se ugunsu abema de wo se unsuo na ugu no timi budan obu onuma ogunsu no chacha na hye na ensuo no gu ni chacha so wo how eye prostate na wankasa adwodo no kakran obema na nya adwuma biem eye Vama Plus Limited omodom de aba Prostavite capsules nya bi enonom ni nyina sa wo ha ni nyina asie betimi atu ade amasanso no de S Drive capsules enso aba eno oba ebemu afilima minu aba atobi enya niwu se ukran keka wo mpem wo fom no ato adura bra no tobi koma no hwe ani jia nyina wa wadiem mpaso agro o kan say ya obi ntimi nya adwuma was nkura ne na tiaba no na ti afutuo S Drive capsules mini abema nya binonom na basa ne du akagiremu a wankasa na afei oyire kwa akopra ommo akutia nwumfa ntia wo da biada na ayeyenum oba bia wo practice wo to ayeyenum no wahine vata wo na chese ne kunu na ayeye no de ma no enti S Drive capsules nya bi na wonso enonom na bibia entoto na akwam emfa emma ubetimi afre Vama Plus Limited in penning for 0244 370702 0244 370702 Chief producer aye bia wa koma intimi nya yenua ba no nti ama me anka ma asem na ya na ye fro na se untimi mfa ende na gi meka se ode ma memra komfo ye bio asio yenhwe ni sei owu ababusiam abrantie kase omukoye bia omune na ma ya sabia wodo ekowiesi wa firimu owo report ahodo a kire se yade asomasi bentene ne kun no abusuan so so adwuma yo mokese ne abubonu abusuam na akoware abusua panyina atimi bodua se ensan ye bebo gina ba bi gibia nsuo nyam wonso so sika na waje no so de komo oba ene onso ontra bobo ene we beba wa so edise wa akra ati wono wonto ho ase you can't think far utumi hu say ya de no say ya busua panyin de no je say asuo no mo wani wo humu ya ene betimi aka na me de nke ese me nka say de wa wani mu hwa media ka maka say sa sikana wo de kwaye de kanokre wanyi bi ama ne yonko ba bia o say kame ma ne yonko ba bia ka me na me me tietie me mfa me wo me de to me no ma me de area me nyina ye wanyi bi ama ne yonko ba asio asam no ne bram wo no mfa me sika me ya wodo se si asame kan trose enya busua pani ena geniama okay nemum eyaja enini ena geniama ti wodo na aba no ana na kakra me kan se efie bi mo ha okomu aware a yebeje jo so sa nemum so wo ba mu a hona wo okrafo no wo behunu ba bia wo mugina asma mo ni papa yi die hwemu a tese wonte ase pati enya maame ne de ba akofo asam kan no aha no obetimi ba kana asam de eche ye beba no na chese okra no akoye jimifo etimi pesanka enya maame no a ohun na kazo so ampasa senko okrafo okra no na senko titro okrafo ne ebo no nsoa ye bobusuan ne de so okrafo ne ma ene ebo omo nsoa eso bi koji ansoa ye kobo ne dua
me de dua we di mesra mo menyi ne se e wonyina so enya dwuma but omo anya ade se nipa no won mo te kama ne mentia se I before se abusua no temu a wonu adua no kɔ wonu mo besre saa ebe wiase no na che se akoye bibia wo nti na na se mo ye omo keka ne de mi ano madwene etweme kakra na so ebetimi awura entimi nka ne bebre fisi papa yasma wo kan enya hu abusua pani se kɔto asam ne kakra bia no ɔkyena bi ekonya problem wo nti kenya wo mo a enka ye pa nana fisi de papa na beka ne de enka de papa won kwa nka esan ke ye de wo mo kɔ empadimfo anim pata bia na de ono beka ye no ye behwem na ntisa so ho na asam wo so nye na ne ye bewie ye be sa ato aso etira na kakra me kan se wo prafo no me ma ya akɔ na mum so dwene niam ho bebre pata e wade nyina ho kwanye ne nyina na fata se wo so obu abusua na kwase ade a ene na nso na wo je ye no dua na be ba so se wa anye na mum bu ntinhia no mo de ani ebi ekwasa wo se waje nso ade ne ebru nwa ade a dua no nyine eni nyina so dua na nyaw ana wate de me kira wo so wo bu abusua na kwase ade a de chene se ene so untumam de chene se maame no yanye na ye yani na wotweda yanye poster eno ne se yedi ne free beneza mochire ne akwasi ene akwasi na omko baabi yanye hwe me ma hu me yere no me ma na hu maame eno acho omko kwasi no omko baabi ada maame ne abusua na wasem men tumi hu no na sesi a eche maame haja me de nanka me stresse mo wani wo huhumu die dua de senye obi a enam mantwa sa obehu ana abeyebo ne foforo nti esuo me de meka ne se yemfa ne nyawo ne koye hwehwemu kakra ni yehu se ampampa abrantie enye ne dua because se udua na ampa e wo se okoda ase wona ho ase se wono oba ne dua na owu ye eno asa age ne ho nso adi ne se funu kra mo amiye so mama papa ya mehwe na nim enkra na nkohwe maame anim no asa ma fefunu na akoto akore ya anya yi ring ya ehye me ne mienu ya nyi media no ho oba no so de akora me ni bebia won de otu ye ena ade ba ko che oba no koji loan ewo atuase kan 90 million esikara da no me de 50 million ka ho awode mane na da fofo no mo abrochi se mfa fosu ne and bag mfa bre no enti sika no ko ye no ansa na yare no hia ase a ntimi me hia ase tua loan no sa ma na ka 35 million before ansa na obewu ye esikara da no nti wo wu no ga bi wo kinga so a government hospital one guarantee man nti wo wu ye ni nyina no ne fun a almost sending like document normal no yi ni nyina no phone so ye hu no me bisa sa woman a mo friend che me bisa na wo se wo hu phone bia ana me sa den wo ba no wonya ka kwansha na sa mo Robert phone na ye ko chine kunu na wo ma gine phone friend se up to na ye hu phone no normal to ye hu normal no and again no so sesi a want to me gine pay say but so on akoji ejina mma no wono so ntumi gine pay nti wono so wo ha me ababa an so how we two troubles one god eja man so ogoro basa na obinya mane dedi kai ye bi ade hona abegu ache se so ko wara nya busapani ho nya busapani abunya pese busapani na je aware pantina papa no papa na je akola ni trinsa ti ogoro ye sua de ne ye kire ye tiefo adofo ade no busapani ba aware mbe ye den busapani ba beta kire itina kwa ye musa se busapani we hu okwa bisa se opapa we ajana wo no it is o papa ni wo no ma emu besi na nan wo si ne para na no agina ho ade ade age it is abusa pani de obetimi aba chance abusa ni tinu no oba ba chachiri ne mom do de ne ba ma ware to kwase fa ba no fa kwese ne nsem wo na ade ba no kwase ne nsem na da akoma no age eno it is bibi ba o se me ba nam de ne ma wo no emu hwe akoda ne ye. It is a busapani dear, so betimi aba. But say bakasi BBC bakoya busapani dear.
kwan bi so ogoro ni say you me ba mu aware waduro wo ne nkwankwanta me bejima de timi bia osia bia sam yenu ka kire me say mene na ka say wo ne wo ena betete entam nti onyanwu ya me hwe me yire eno so amamre so woti asia ho woti asia woti ema woni oyire no agu hodma wodi o nemu ya to fom dia ya busia dia wedi tikwa na ye kra se onu kra twena ho obu onu ma oba na yala bemne yala otumi dwane ja no okay obedwane ja o beto odi ma eno tra se eye na japade wonu awabe de ho ade se ne dia wonya to fom muye ne dia eye ne dia beto nya to fom a abusia me fom ade anu die so to fom a abusia be paka se ba be ebia na ka wudi ni gwagosie minim sofo bia na no ode pa ne yiri ebati bi so be de nyina ne yiri yale dadam a wowo wona ko se to krum abusia fo ko kwakwen pese mo ko hwese ye bede sie no amafo aka kire ne se eye ne krese ye de sie wo yare ye pese be hunu sofo ne ema ne so wona firi kuma se wona ko tema wona ko se to krum so bese abusia fo ne be hunu sofo ni se na sam de bebrebe so ti krum na na de ne so tase eti abusia fo betima ba se ba behwe de sie de obi betima behwe no ohwe ni okọ bete ho kabia no omo ajisa nipa na firimu ansa eti na ka se yen ni ati abusia do funu o dem no kata kokofo na chikohwe edi ba bi yale gu ada kokofo na chi o wa busia fo wo sika pa but o nsi wonom o ba ma nipa ni nguhwe hwa boda fo nam kwa wo sei on ka hwe nkyerɛ fa ka ko boba akono ngu me kam to be dwane eka ba bono me kam to no bo bi aka la dwum yakra ka mba kasa abusia do funu na ne dia ne se ya ne se enyema bi a omudi akyekye ne mene na me megiro bi a na emia so naka yeso okoye ye na se obi maniska kwa ensabode na koboni dua o pa che ne sen me ti o manu masem de but ono nu masem o kan ye na me gya so dia kan sen me ti o mu de so ka che se okoye ye obi kura hu na kro ma ne sempo a mboboni dua de minni se bitma twasa sidi pani kasa na sabi litiri wo fom obi ane ye ne yira ne yire ti wonu mo wonu ba kaja ya wako hospital de na ko na obo wo kana se di pana kwako wa na so bi ko ka say oh the 2 series never to kaswa wo so bo dua yale ana bobo no ni ba betimi yire kwati ebi a minim de kwan a ebi na be man de oba ne fa so ebia na be man de oba ne fa kwan boni bi so ena ma busafo no hunu ya omom de sa yaw ade kasa no so bia wanye ne sa de no wanye ne boni na se bia waye ne ade a ese okunu ene wayire eya ene problem bia nim fine wajisika wona komo oba foforo ma wa propose kra na wode nyama aba se bia ko se benya do ya mo ajapade no ya fa nto ayi no wava askari na akoto baabi but ajapade na boma ene enye bakofo dia eti se bi ofo ba foforo kwa da kan kwa na wode abefie so just here eti ni mitma sere ne se minim abusua na ojo mu firi probeso omu firi kinkaso ayo afiso no mena mo ne ndi huyam krum wono o kwa no ubu careful no sati tisane kan to mubum kof eti kinkaso no minim abusua ne de da takrodo pakukrum no ya minim abusua na sam ne de nemom enya amamre na mane ti wo ka wie san me ka jam se utimi kan jam so me ne yire da ho ne yire ho na sa asam tun na sa body free mu a utimi kan gomon dia se so opon disika peso akra na wo modua na it doesn't make sense da to so bi dia me kan kan se abusha na mo se ne di se wo a mo ko sie na wo mana hu no kra no enye papa so wo wa me wale me yire na mi tu kwan na mi ne mi wa sei no da ya sabia no ko wa gasim ya ko sie na ba wan kan kire me
abame no waja musu mji hu etiji ni trisa ni se juande ana bia we wa mre won me jere bema ebu no mo wari a no majaraja omu fo no wo yari a no jaraja se bi ni se hwe wo hwe na edu se woni ni bedi nkra wo hu no ti wie ni sai fatinu town ho na adi ko wie gadi woni bema yi ene wo ho ana bema ni firi mu ana busafo ne se ma ne nye kuna okay wo se kuna se ye de efuru ne ko a obeto bo agya ne kwan so ni bisa e bia na woni ana odi bibi obeto ade de agya ne kwan ana gya ne busafo se ma ne nye ne komatefo ne ma hwe ne mu ibi ene okose da bi eti ni grofo le ojai o de nya botre o de jai ho ne baka che se ye de ni ko ye de be kru o be ma de ni ko no fa bo no tufa mo so what you want to do ebi wọn sẹ ẹdi ne ba ẹba emoja ẹnam ne bẹtẹrẹ wọn sisa sasa ẹbọ ọtún yẹn na kọhwẹ ne bẹ ti kọ pọw wọn pa ne ba. ọgọrọ yedi ẹkyi ọtún bọ kọmọ ne bẹ ti kọ ọmọ náà pa. ẹyẹ festival so bó jẹ na mẹma akọ ẹdi awa de ọbẹ ka ẹdi ẹmi kan ni yẹn nsọrọ ne mpo. ẹkwan a ọmọ di ba pẹ ya fa soa ne diẹ sẹ saa paa na tiẹ diẹ a mi n tí ọmọ ẹnu asẹm diẹ sẹ paa na tiẹ diẹ a ẹntẹyẹ ọmọ mu no sabi manka se bia wo ye ohwo won free kan mamu ha omo de sare didi no anya papa ogoro anya papa na azio ma memra ho o krai woni edi nkra na mum o numbers no ne wa kira kwa no nyabotre adana odifo ba o yeso ba bo number na o mo siri na wo bo hwehwe mi se ni tiri mu ehwe yanko 0243 me boy do ntidi 0243 13 45 35 Queen's Park nyame ya do akwasiara ebetu kuro efa agbra wiamoase mampon baabia baabia kuma se fo no so tafofo o number no di twa to obi se o sansi so bi mo number 0243 13 45 35 mama fa WhatsApp number no 055 76 67 510 me WhatsApp number no haji anyame o nhira o na onya o nsusu mi ti obia na ayi sa kwa bia ona de abobonto ba na on de meso ni mu I promise on my honor to fair Kalama Odada. I believe myself is the will of God with all my friends and all my aunt. I promise to do I'm having for like in the flesh of our Father and I believe myself all to I put my friend a good no gun. So help me God. Mema wakwa baba Franco Trading Enterprise. Yet on mobile phones. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868 or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and
Say dear, Nhyira FM Ewiase Mu Ghana Ewiase Fana Bia to Bobuano. And phone Bia wo Ewiase Bia Manu phone so. Nhyira so we test NF ako 8787. Ye beto 15 pesos per udem. Ye kwasu bia ye be manu phone so. See akudie Mu Nsem, edwadie Mu Nsem, anigidie Mu Nsem, ananisu bia no. Ye ne bro simpro kra. Nhyira FM ewa day. So den and the master would dimate room or to me near Wadria Onire. Mampa choyele. Or ye must say, Mipacho me. Wallahi Allah, had you for Zia, Ajamin Sam. What were you mumienu? And all the water so. Rolling Sibeka and say, ye, what did me cook? What did me cook? Wouldn't you hear mono? Me by joy. Someone him say, Omukru, Wukru, a deal on the mate. Mampa Joe. TV. We just having fun. Back to school. You're welcome to the only show that brings you the opportunity to relive your school days. If you are missing your old school, Asantima, let's know you. My name is Ewiase Mu Nsem, class of 2008. They used to call me Gross Papa. Come on, Gross Papa! The instruments we use in maths to construct figures, among others, is called Obstetric. Barbara, obstetric. Mathematical set. Mathematical set is right for a bonus. I'll give it to you as a bonus. Find x in the equation 2x minus y is equal to 3. You have 1 minute to do this. Amanko, let's see how you show working. Let's see. Now, no, it's your turn. Let's see your work. I thought 111. So it's your level. It's for all of you. Oh, okay. You didn't tell us that. Oh, that's what I did. An animal that eats plants and flesh is called what? Plants and flesh. Omnivore. Omnivore is right. Abuaje. Yes, sir. The computer is made up of 2 main parts: the hardware and the keyboard. True or false? False. Why is it false? We have hardware and software. He is right. Amankwa, anytime you hear, quote, using a ruler and a pair of compass, construct, unquote, what comes to mind? Construction of a triangle in mathematics. Yes, then we are doing mathematics. Yes. For this triangle. A three-sided. No, it has its own conglomerates of whatever. What is economic growth? Wow. Economic growth is the We just having fun. Back to school. We just having fun. On catch Roblana Yedena, wouldn't the pan question much. Or so I lay on Neblan more feeling in Yadia say, obey to me, Abo Mamani. I want me phone, I'm a friend Blam, a yen papano. And I was say, ja. Me wo ho wia we asem se na mete ye ni wati bia na o che da bi o ma me yakọ ye nyina ho yakọ na me si yo mase no na me si yo se so ade asa me tumi sa ba woni mo ho bi wono okokọ bin ha me tumi sa ba woni mo bi onti no me sa ko fie ano papa na maba cha no pa na enyina ye nipa na isa baaye nipa 8 enyina isa baaye ye bedu abusuakuru ajanhye na ọka kyerɛ yɛn twam blatek and I see you and then you twam sa bedu tek o ye bedu anɔpa paa bɛ sɛ 6 o'clock ya tena hɔ bɛ sɛ 12 ansa na abusua no twɛhye na ɔmo twɛhye ya ne bla ba ko bo so no ma tena hu sa na ne bla ba ko e bɛ tena sɛ de asɛm ɔka kyerɛ me sɛ me bɛ wale ne nuano no wo yi nti sɛ ne wo wudi a me mfa ana sɛ what saa so wo saa kyerɛ me abusua foforo sɛ me nkɔ hɔ ne me nkɔ bɔ mama ne sɛ me yirewu ɔmo na ye ɔmo abusua pɛ na me sɛ no
me be wale waba no menim sa abusua no de menim ne papa na wote menim ha wona ma me listen bibia na me ye oba no ho ade nya botiro o koji aware no papa na oji aware free ne nsem no obi a megina sa abusua pani e wo oba na busua dine mu oba na busua dine no ne maame a wonya ne baby ko wona gina like maame na papa gina wo papa gina wo papa abusua pani na mabi abusua pani me ho abusua pani me ho abusua pani nti o ka je me se me nko abusua na me se menim sa abusua pani no papa na wode aware na maame no wona gina ha nti sa abusua pani bi wo ho de wona ne bekọ ba abusua pani na mane ti nya fi na me bekọ kina pa abusua pani ne temi no mu yi ya no ho ana ye sorry nti ge na wode ne nua no kọ hye mo chiri no wo so wode kọ hye mo chiri no mo ji ba me fi 3 million aye titi sika no nti me ntua ma no na me say sika no ho ana me de ma no na o se wo ji sika no na e ba nti wo se ne nua no mu fa po bi na de ade nti no mo ya de bia me mfi wo mu na me si yo ti papa na oja wore na nkasa no ka kire me so woni me se tena ye betina ha sesia no ye be hye na wo twida se bia ye be ye na ye be di na wo twida but ye ba ye na ase na wo twida se bia ntumi amamu nti no o frɛ na abusuafo na na papa no mu wo kede o mbe ma ne mu ma ne mu ya na o be ka kire won kenka so na me si yo enti ye ko e wo se Sunday o mbe banking so Sunday no ma ase o ba Monday e no be do ye to be do ye no wo frɛ nyina tena ase asema e free o ma no ba ye se oba no obewu no na fo pagya kakra na obi ti fie ho se we no enye duabo ana nti omodi ko baabi oba no so ye sofo ba me yere ne sofo ba omodi ko baabi na omo se duabo ho na ebo na dua wo se eye ne ku no na odane dua no ana abusu apanyine ba ko bisa ne se na odane dua ne se bema na obodu no wo fa hin na wo koda na dua ai wa se cha na konfo ne ka che na oda na ye na se na bema no wo hin wa se bema no won kenga so ada na wa amfe no sa atama na oda na dua na nipa no wa wu ana so wa ye den wa se no wu wo kasa no sa de na won frɛ bema no ma nyine o ma na nyina ho na won te de oba no so be ka na wo so be ka o ma ntumi aka asem bia bio te dia omugina duabo no so sem sa na me so no se mo de kan duabo asem dia me ne me yere international modua but na me kai mre bi se me udi ntuma ko voter region me ko ton ntuma for voter region na me de ba eno na me ton okuma se nyu ntuma nti me ton ntuma na wie no na me shoto sika na me friends won hwe me bag bi wo ada no ho onye 10 million for that bag no no se ne ma me na o se asika bi de be ya me de ko no sika na sa and I'm saying, no mamma turn a dorsal. Some more catch them say, hey, Nasa gross on me, you say me young could be now this Gano Mama or more there, won't you accost on Bono? And I was also there now come with Semusa. The also man about who I make a ja, Mamma made it in a term, I don't know who could baha now tie his adiano. And any idea city as some a buy. But in next Nabatre, Tibonum beam, or sis cana watching. So they command Yonko Babi cana medical and Yonko Babina, or no Yonko Nabatre, also Casam Pessimabim. Hano, I say, you cry it you just where you know some Hana someone. Yeah. O say, Ubisas one first cannon. No, say, Sikaya Waji, so they command me Yonko Babi, Neddy, the young Chaco Sombo, Wangaza, or Casa. And I'm say a dear son away also now to make a casam say and I don't tell me mamma saw a seminar me the phone to speaker or me mamma chest at any mamma we and I'm the phone to speak I bet 9 years near or so and I'm a mamma as I said didn't attempt I don't know also now kunuba now sorry now kakamus semisia and I'm really a city asem now mamma say onyas are no mano and I'm mamma tiana naja me sada now so na jona na me so me de fruka and I made a do a matching and king goes on matching because I'm many work at Tesso. And to no man I made a buy no, and of your no man was a semi couldn't yes be a say, and I will not ask this uncle or them who are and they might be buying any idea in common. And you no, or who said I didn't know, me buy an idea channel or quite your mantis, and I will no common empire or buy. Then you have a flap upon me one of my say, men pay life now, me eat it I issue. To me, Papa Pano, Cocobiho, and my minute trans and because I have some children. And I say, what to a friend me in a buy, Miss Mikamubi, and a sabbat nasi, she has when I call a baby. Until said, we are bossing when I want to buy a beer, a doctor catch me report or I say, up a pana sign, say a cancer.
ena ne pana wudi a ena mre duabo asem bai dia me kai se oba ne ma ofa wuye no na ne wo fa won tinkin so ni nua me ma no ne nua ma no nyina obi antinkin so apart from me yire ne sister ba ko ne ma me nua mo ne tinkin so enti papa no wuye no omuni me se ye papa ne ya nsabode no de e bia wo mbagi nsabode o kire ana me so ye sofo banti wodom ti omohwe sa no ma ne sister ba ko se abusua panyina amodua o mbagi nsabode o kire na se kaaba ta abusua panyina bodua wode nge techi mansuo ene enkinka sunsuo ne antoa oyaye oba no wofa meyere no wofa ena ode bodua se wo a obegi sika wo saa yewe mu oyaye eye me meyere ne wofa wo yire no wofa ewu wofa ewu ena abusua panyi se anhwe abusua no beje nsa wo fie sa wo kire na se bia e kaaba because of papa no won tinkinka so won tinkinka so wote akoma da so na ono ebe wu won kinga so na ye be sie no won kinga so ti omunum se ya ye tinkinga so de be gi sika wo ekire na papa no bodu ase wo a wo be gi sika wo eyewe mu e wo kire bia no na obo sa anhwo no techi mansuo ne enkinga so nsuo ne antoa na ode boss adua no nya abotre so podium ne gina ho na me na me homra na me ba abusua panyi ne dua no na enya ababa yi ana ko akoso mo ntra ene wa na beba so eno ena ye adwuman konfo ye biwa samre asuo kwabra suje ni ponko ba kope ana ye bi haji asala wo ha obeda agno so na mu meda me ho aba metitia wa mate say malaria fever wadura ni nya dua heba Mr. Fre 0270417669. Say dear, Nhyira FM, Ewiase Mu Ghana, Ewiase Mu Bia. Yama mumo ane train. Adofo utie Ewiase Mu Nsem live. Ewo Nhyira 104.5 FM. Aja Santime Aboso, wo number 1 akan radio station. Ewa Santime Ghana memni Ewiase nyina. Case number 2. Wodi unim ebe ko number 2 no. Me ba refi. Efa happy birthday kese ma Jimmy Agra. Okay. Untene ni birthday. Nyina Ewiase. Enti wodi Jimmy baby awo bi Ewiase Mu Nsem fo. Yeah, more happy birthday. So I was for 1 man and a near day. Me nye de am do to happy birthday nyum. Amano. Eti we de give me fa mo me pass. Na me near him. Eti we de give me. Ewiase Mu Nsem fo nyina no. Also igna se nyame nkwa, nyame ahoden, ene nyame bambo edema. Akwasi, wona near de batu nyum no. Happy birthday nyum no. Jimmy birthday no. Ana ya to so no. And the birthday. Agwasi. For birthday. Agwasi. And even I'm your master. To know. Pounds. Your birthday. And I'm seeing your birthday. 2 years, Diamana. Your birthday. Young Quay. Yakato to him. You to about him. Young Quay. What train him that? Young Co. Mema train him that Paco you to me, Minimum. Swears and what are we, Uncle? Agwasi Uncle. Jimmy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jimmy. Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you. Magia kwesi edi. Nemom yamfa bi anya se dia obenwane ya dia homanso ya mene ne ya tie kon. Na manim tentenso abrantie bitia. Na no kure ni nyame anim. Ebitiye o. Ebisu ntiye kra. Wachi awari ase. Nanka enyu odopa ankonyo obedwane.
sentia de kakum yaginu kwaku na nkasa num kan bekasa bible se kakum yaginu kwaku num empanimfo na kan wunya kwaku nso na wa ha na mum opani de di kan udin ya kasa keswai ensura fidie no ba chome de Daniel na onante se ne sen ewa fidie so minim se no kure ni nyame no yegya wo yire se ono an kana asema enti ase no anya dwuma ti wo kasa wone wone wo yire ni abusua ni nyina din mu muti kuro be support pakete kotoku ba bia ni kwa so okay na wo ye di adwuma pakome yekuya ufri hen ankasa ufri garu oh okay na we di emisa onante se okay that's it Pacha yem se oba me kofa no ese afe ba kunni e ma nanya o se oba me kofa no no okay oba me kofa no afe ba ku aba me na wa kola ba ku na bese ko sumi mi ntem ni basa ba ntem na se o neti o menta nti na se antem no de mentimi ko ba bia me ko wanhwa na watonrem timedi abobo sa na metetana sa aja untimi nkasa kesi kakra kasa kesi maane so ate menjane mentimi ko ba bia biem nti si ade nura ko ade me danrem me na obai paso ojane tonrem na ya na me se wontie Nhyira FM na si ade adun de ano na me se me de ba beda Nhyira fo se o mbo me se ne be ya obano be ya hotana me so me ya kakra de aboa na bibia to yi kakra de yi frame for na why okay o peso o yire no na wonya de ntono ti wo peso o ye postmortem en ba me bon to fa se o yire ni obey o to nchen wo yire no e na adwene ne safo e ya ayira nti akoba se mo na fie mo da nwuram na enyem bia asema me no kan oba na wati mpacha ote yam bisa na asema obetumi ya no ne ya no de ya na otimi bisa na asema mfa kwan bisa na asema mfa kwan me pese fa nchen na me ade me ni aba oba eti sei ya kasa kesi wati kasa kesi sisi unim afidie so abenya kunu ba kwa ka okunu wati onkwa no ba wa ba fia obi to wale so wati na udin de sei ono me midine de fate o sei me midine de fate na udin de fate ese wati san fate ya kase kufia betimi akọ ya kase kufia betimi akọ da bi minim fie kwan da unim di anka betimi akọ Fati mi bisa wo sesi ano uti kotokuom ne ase ko mafuom kotuba nchebra ubetimi akọ semeda me yahohu mi fi sirem ne ba mi yahohu minim unim kotokuom eni atia version na mi bisa wo sesi ano tie yi na yetimi nya so ni manka wo anka da anka no mudin ti sesi ye ma obia ne ye de se kan ho abendai mitwa utwa no endai ni wadi wani ne se de ho to an sa if ya nko na ho ato na ye ma TV so abendai TV minimi ye be ma TV umu TV da ma mintwa so no anko kasa no so be papa mu adi mi botwi na mako bonko mokuma bi e wo Phytotech Limited omna de prostate 60 abedwa so na Dr. Panyina ankasa e wa ha wadi entoa Dr. Ernest Opoku Antwi Dr. Mamu akwaba ya be Joseph Munia modre die for amantam jasam keto edikafo prostate 60 ufa ba bia obi ebo adroni na na sam na masere sa o si TV no ahwe ya because o be pepe no so be dia ka no ni so papi mo anya sam masere ya yamo
Phytotech Limited. Sir, Mashia, you more command sana, Yaba, Modrum, and was so Prosta 60. Sanity. We are Phytotech, a Jumakuya, a deep Prosta 60, about Ewiase, about Ghana, my, about we are singing now, as I remember Yaria free prostate Yarimu. Na Phytotech Limited, Ghana Haya. Now, so your product and one here, now you know one here, because if I'm on any deba, a Ghana Haya, and you can have buying any new sini, any new brand, Abomo, a dia Prosta 60. And the company, a year Prosta 60, near Phytotech Limited, and a year Prosta 60. Na Prosta 60 no, a natural, unia, just like can be any chemical be any. Natural 100% natural and I Prosta 60 na Prosta 60 no em fa ne say e ba ya check akra be 5 years ni na wutimi ngu say enkran ni kru kasie mu de agine din pa kuma se han so adanse ye de se wo bia fidi otum nsa manfo ni adanse ya unua waso besi na adu papa no e ha na eno na ton no ho na ukasa kakra bi ade aka no bonsa fe na manfo ne di adanse de ton no mawo na nwumre de ye bese a kire Ghana fo ade kakra bi a Prosta 60 ebetumi aye aboa samre yi a ye boabo ye hwakodi bronyan Prosta 60 e wodwuma e wo se odi e ma Ghana fo mema na unua se bronya no se wo de wo anya hwebia ma wase ananse wukunu a for Prosta 60 na buano na kache nse unua afimu nyina manya hwe ama won de me di Prosta 60 na ebro sebe ya o prostate ne betimi aye healthy e ho aye den kama na watimi atena ase aye adwuma de ahwe me ne memba doctor obu a wotika mu osi ne mum no ka yemisa Prosta 60 mo de ba se adwuma be pa na meye woni paduanim unua be da ase Prosta 60 adwuma ya ne se ehwe prostate no sa aye kese be na aye keto aba normal size na fe so sa ho omre no kofom a na timia ma ho ano akosoro ne fa ni immune booster asa boost immune system se covid na esa page ni tin kakra kre o si ya ho timi ye den no bi kura bo wagu so na obi kasa gu so na se bi omu a ho atimi ato no atimi atwa fa abo ano so ye duro tatahwe akutia prostate ma yenye no anatomy kakra ka prostate na obi anya bi nsu se de abodin no onim se de yade na sanete enti yemisa den na unya woni paduan mu a eye prostate ya ye ka ho asem menua medase prostate ne ye ade a Yakopon bo se mama mfa ngo nke de wo na dwuma ya na se de wo eyi nsuo bi befra won kwam won so ne ma optimi ko ba ho ma oba ne timinyem na nka wo awie na asa ti wo awie na wunyini a wo ye kase a sese mu tre na so tre eye kase na ye kase sa no a afi wo da Johnson ne timi mesene mfiri Johnson twa ne mu mesene nko na afi Johnson na ka chiri kakra na Johnson aka kakra na Johnson aka kakra na wo ba da sa be ya benya so wi ada pa no nwa oboa wo be sore be yem prenum prince yam prenson onso so woni achichiri yare na te se prostate yare na ebo won kaye e ba sa wo Johnson a wo te ya wo todua na se wo timi so simu so ba bi so timi twe ka wo te sa abo bi kuro ho a ye ka wo na afi so be ma no afi opagya entimi kuro mpo monitoring ko say tam e da form team na se prostate no na aka no ho a eye wo sa afi de obo se wo Johnson kuro aduru achiri ba bi a na emugya kakra so wo Johnson na chi na aje se beduru ba bi kuro wo so be ma no friend be ringing bell wo so ansa na Johnson nyina timi asa free be ma na no na prostate yare ha adwen eku mema a secret killer enso so ya ne adwen ko ho nipa bebre na ewu prostate o be wu ya be postmortem na ewu se prostate ne ku wo nti anya nwumre de enso so na doso na onua doctor me hwe ni sei prostate no obi se me de me holy me virgin sa fo ni timi nya bi ana akoye nnam yade prostate no de ade ba ko pe de ba no eye nyini okay ana se bi abusua ana bi avi obi abusua mu a o papa bi obi a na bi a wa hwe ya nso betimi ayeden anya bi nti hereditary okay se moja mu yare ana enyini wo nyini a wo we nam kokko a wo mu ye kese a wo dos ade nyina na prostate no so ye kese nti no se bia wo se saya na se bia wakọ no de no wo but nhyeda mfa ma te se nyini no na yenhwe aduro Prosta 60 na ankasa hwana echiri hwana timi num bie Prosta 60 ne de ye ma mema se omon preventive prostate disorders and enlargement okay na sebe ya obetena hama yare na be bansa na wasane nti no ane ye ka che o se si ya nya ma ye hwehwe Prosta 60 kira kwan na wonya be nom for bosomi de bia ba ko yedon yenum ne mienu se ne yesi ya ma no aye din nti de bia ba ko pe
ebi mu de ono ban sa gwanu ba te sa enchewe na wadwe amansa na no kra wanya nsusanso kakra bi ye de ba ko pe na wafa na de bia one saa bosome na wafa na 30 days ni wi abon say yes one maduro yare na hye ba bia akora be ye free ho na dwunso be de be nyina to atwa usisi mu ye ne nyina to atwa na bi kura no dwunso na be ma mu kura hyehye no bi fa na urethritis dwunso ne mu burning sensation pa dwunso ne kwa na obobena unya processes tie ne nyina be free doctor obi tikam ye dwumadi ya na dodo na ofra adwuma o kofi obi kura pese woda number no me pa cho aye number ba ko pe na pe prostasis e wo kumase ha ne impotam ha nyina ofra o sabeka yin aye 0246 99 25 22 0246 99 25 22 Mrs. Subium 0246 99 25 22 wo so ahoma ya ba bia question bia wo pesa ha no ye ni mere question bia pesa obusa ye wo prostate ni hu bia afre ya ahoma ni busa na ye be kire ba bia obenya bia obuso betimi dia san na doctor enwe nse kwa ba ne fa so nom no wunua ye dro no aye nam se me kansi aye ama no aye special ni nti no ye nom no de bia ba akọ na de bia ba akọ no e da se wo kwa adwuma no pa wo de dia wie no no afa e better could the whole day kopim the next dance han one numbi e bi nso na pa no wantimi amfa na bia wo fra adwuma aba wo didi wie anwumra no yi ba akọ pe no and odi nso ano enti wutimi nka se prostasis awia de ma amfa na bia ma ba fa so aye de bia ba akọ pe e da se be fra no pa ana so be fra no anwumre de bia ba akọ pe saa na tie saa be fa na saa bosome na bosome ne bawie no bon sampa wonu maduro na yemisa obi penido so puatu ana ope ba ko hen ene wonko uwia ya so ye wo pampa so ba bia ehwehwe yare ni mu ye wo lab kese ahwe yare ni mu hye ye timi discount hwe sa ye kese ye twimoja hwe PSA level ye timi ye hwehwe mu ni nyina ma ye pampa so ba bia police for no wona wo ya duro children hospital no wo branch pa police for no hona e wo form hwa ye no police for na wo children hospital na share wo ye wo children hospital no wo na chi hwa nti wo ba ye ho na se yare na duro se de ye be hwehwe mu ni de aduro ni bia ma obi tie ye wo me pampa so o me pampa so o de on fra homa no na fe babia wo bia babia shop no bi babia pharmacy wo bia de wo se wo pe prostate do no a ya twa so aduosia no 60 prostate do now de wontimi nka bro fu prostasis a wo se prostate do no a ya twa so aduosia no ya de akokɔsa de na twa aduosia e wo ho babia kumase ha wo ba mbromu a misty herba wo ho apidank wo ho ye wo angelus ye wo chevik race course ho nyina wo ho wo ba ko ha angelus your friend say Fredman's herba and Fredman's pharmacy omu nyina blessed required omu nyina ton prostasis lancer chemist elton prostasis wo call lancer ho adodo pe bia lancer de bema wo nti wo kwa de also pe prostate do na ya twa so de osia no ye ko number ne biem number ne ye 0246 99 25 22 0246 99 25 22 0246 99 25 22 Polina yesa pon so wo konongo goduru ho a konongo fo nyina kwa Polina yesa pon ho obema bia to nti doctor ye 30 seconds dey na twato dia me dey twato nyina ne se e wo se bema wo ye bema wo fia wo hutimi ye den not me ama wo yire ne je e wo mpa so na prostate ni ka no ho a wo yire betimi agya wo dwane agya wo wuti se bema wo hutimi ye den na timi ye adwuma de hwe wo yire ne wo ma prostate ni ka no ho a waka mpam waka konwam enti mesra mo Ghana fo mo hwe prostatis akira kwan na motimi di asam ho yare ama mo ho ayeden na motimi ahwe mo yire ne mo bronya beba yo se mo nitimi gi ofie ti mu nyina de prostatis ne gya mo kwan na anwumre okay doctor yada se ene apomuden kira ode amaye adofo ye mammo ne twa ye kodi apomuden nkomo eno nso ehia pa na abrantie ya one ne yire abetena manim tenten so yi wakowale oba no na de akoba ne se afi pepe peni kamia se oba no adwene ne safoa ya ayira me no ka sei me nua no chese ni suatata no pa yi na me bisa na wakire me mu owura sha ase esen minim se ofa no foforo no mo da me bua pa cha sha ase esen esa se de me tuma kan se ubi sana sama abufu shenum an ne man kitin kita hoye da kire se
nyabutro sha ase no bisa na sema na ya bufu na de na hye nemu abufu hye nemu o ye ne man ketenkete a nhyese nkobaye so baye o ye ne man ketenkete za ne ma kana sema obedidi watem o so lokura aduane ye kura onye tumi ya hwe si a menene ti hoyi na ni si a oposa wa se on yin ton kwene o so ne tini mu si a na abeja so ne tini mu kura wa se ntu ne saba kura na o peso bunu na ntem si ya na no miya ho si a de me hu de me ya me de ko no de eden pa eden enya de anka mo mafidua mu minim se so 9 so nsa na mo kai Nhyira FM titiru Ewiase Mu Nsem dwumadi abedwafo ene yetiefo nti samre so for penna oda House of Fire and Anointing Ministry International no Prophet Elijah Opoku owaha enche emu no ankasa susum wiasim de na wahu afa branti one na yire omo hawia omo na muim nemom sabre me kanfo Archangel oil and I make for the amount. Susum nsem biada misraw wankasa onya bi na de sasam so na dwede shom wo de fa bi so fom na ginam na bompae wankasa be hu se fa hudie ayodia misraw susum ha biara wo ton ayento wo chese wankasa wo jevisa open kata akwa abruchiri ni nyina no unya Archangel oil na wankasa de udwuma ubedi hu adanse sanso na so dae basa ubeso dae na agwa premre okuta apaso na obeyiu dae bia wanyi obi o wani wo hunhum po beboa wa wankasa de sa na be for small boy waje o krafu nsem Archangel oil nyabi ni do so pro frɛ number me de ma wi 0547 714536 0547 714536 and 0507 841656 0507 841656 Donima Steel Complex wesi fie wi akasobo misrawo enchansi ade bebo so nko ade eye Donima Steel Complex and American for the amount bo hwi ne wura onum say ya lozing picoted roofing sheets IBR and governance enchansi be pa na ope say ya lock panels and na say wankasa ope euro tiles ni nyina no bodi a na Donima Steel Complex ye bo asonko kwan so na do biada from 1 inch kosi de wankasa besi utrim bia no Donima Steel Complex ye gina wachi na wankasa wanya bi de aboda ne so etimi so bohwi na bra atena he asafo YF Junction ye ben eye Ghana Revenue Authority atena he no ekiremu bi atra we sunu afa Donima Steel Complex mpanim for 0244 126 625 0244 126 625 metu kwan do akodu akwantu Herbal Center misrawo wa nante antu wayale ho kwa odedi saa na oto na nan wonse do ama ma be ya de so ama abusua miso akwantu Herbal Center yade nse de pie etie bia no ukowura ho ma yade betu kwa afini paduan umpewe na apede be omukro ya na de akwantu Herbal misaba wujitum se wankasa wo stomach ulcer wunya akwantu Herbal misaba na no ma asie betu wanum ato ntimi ni ensebuo mu haw bia say menstrual pains and menstrual disorders wankasa onsebuo ne nsisi so oba waje atum se bibi ne namuyam eyesa typhoid na ebo nkae no hepatitis B ne nkro ne ban ne nkeka hepatitis B a wanya bia no odi ebohwi na koto akwantu Herbal misaba ono no asie betu sanso no de akwantu Herbal care misaba eno nso seye enam yade bi ne wanya syphilis gonorrhea candidiasis ana white na edu nya misaba unya akwantu Herbal care misaba na wanonom sanso na akwantu Herbal co misaba and the cocoa bema on a match pad. We got top pad no wia. Misraw emoja pramosa usuja ninano akwantu Herbal co misaba wani na chese wan se so yo bisi basa ntimi hu ade yi ade ben wa uhu ekwa chirezo a uhu misraw akwantu Herbal co misaba na wo se utimi enya na ononom misraw bohwi na be atena ya asafo labor runabout echiremu bia no afa akwantu Herbal clinic empenim for na watimi ene wo mo abonkomo 0241 296622 0241 296622 House of Fire and Anointing Ministry International
sɔfo prophets Elijah opoku ne dɔna no na mesraw wankasa awiemrem nkomse na beta ne yem sɛ bruwate ɛne ne nkosom wankasa hwehwɛ nana wɔde som no na de hwehwɛ ne kira kwan ɔhaw bia wo biada kwabrane wodi nogu nsɛm asa ɔde kɔ supply yabobɔ no bebre wo fia wɔnom ne nyinaa bi asi yade ne fridi tu kwan House of Fire and Anointing Ministry International empaibo bia baako asɔre baako a meka sɛ fa hyɛbrɛ kɔhyɛ sɔfo panyin nsa ɛna ma kyerɛ no Prophet Elijah opoku kai wa bini seja eti kɔ ne wontime mu a obi bisa sɛ no wɔfan wɔfa de Mampontin School Junction na wankasa watumi akɔ na so yɛ hɔ etiremu bia trawe so no afrɛ sɔfo panyin of the House of Fire and Anointing Ministry International no ɛwɔ 0550 073 395 0550 073 395 and 0240 967757 0240 967757 India spiritual doctor na so nam do akoduru na hyan so no eyeni pansa na awiadem na basa wankasa wo haw bia wo bia no mesrew wakokofa oyobi efri India mem na dia ba wa gentete efri India mem tumi nyina headquarters any India eti India spiritual doctor and prayer and healing palace bowura ho na wankasa otumi emu asonko kwan so eya nwumawu ana tese enkuda obuo no akuro bi etuno se be wa kinakina etumi nko udi awumawu wa oda honhom bi be hye no da ni nyina no ukọ eye India spiritual doctor na so ya obetumi etu ase akura e de afiru ni padua nim sanso na wankasa menu aba ma waje atumi se obema no adwuma wo ho mesrofa kofitem fa kofitem koy obody west ni nyina India spiritual doctor gonorrhea nyina wo tu ase sanso ene wo hu se hunhum bi ehye no da hunhum bi ware promise and for bi be hye obo bra beje be kwa koduru no na ye bisi basa eto bi hye obo a emem afei se small scale mining and ekoso we galamsey de yatwam aban so akiri kura enti so yes small scale no anya concession bi ansa na be kwa kotu anya fi asase ne so no hwese kwaba India spiritual doctor obeboa na wankasa o kire ho akwanche obekọ no sika no uyi gold no obi tu anya umpewe na apede be love me alone mini aba se ukunu osisiu wofo achidodo mesro basa ko India spiritual doctor na tena no timu a ahinima kokko bi 18 mu kumase no obuase kwantempo so ne yebutu a yedi dwuma oye adwuma yawada efiada na memneda obetumi afre India doctor 0240 553682 055 0240 553682 na also wetimine India doctor abo enkomo agasi ye monitor mfiri wona yemfa ofana aka no emma Prophet Elijah opoku minim se we de ne nsa no adwuma kuma bi dia susiri se kura wo boayen enti ene wo hai be bisa saa yade ya na se o hawo ya abusuan na mu obeye postmortem ne se mba me no obeye ne se akwasi yenkona so person tuka ho ti Hakiba Travel and Tour Service almost to me kana bre bana kwantu mu nsem a fani nyina bra bedayen na yemwa na asumdwemra Canada USA UK Switzerland Japan anasa ifa na pesoko Hakiba Travel and Tour yepeboa na tie Ghana Tourism Authority ana afi wo mpanyimfo ka wo nyina amotumi krata a wo bo manfo na ene se akwantu mu nsem nyina ye visa no omo na egie bia beda ene de ekeka wo nyina no omo na beye ho adwumade amawo Olympics game back to Tokyo Japan enchekra next year 2021 nyina wo mo do ko asumdwemli na we 100% satisfaction and assurance sekwambia so control the baso Hakiba Travel and Tour you Kumasi Central Mosque First Gate asawase your number is 0244 219 836 0244 219 836 nanu mo atutwen komo Hakiba Travel and Tour we will surely take you there nanu mo atutwen komo Franco Trading Enterprise omo so pe phone akata Techno Apple Nokia Itel XTJ Infinix ni Huawei Samsung any other woko ni
ma obi ato asomdwe mmili kwa ene se tie television na accessories nyina so makwa akofa e de aba wo mo se kire se tumika na bra na ye mo skywave asano na se brand new TVs ahodo o mankasa aye de aba no obebo ope accessories ahodo so a ebi o Franco Trading Enterprise Mr. Wada bomodia na ko maso ye na wo hwe machi kwan Franco Trading Enterprise osemi kanche se television fee a so odo ani ekire me pacho kumase Jaba Jewelries nche hwa na omuwo de to so mienu Challenge Bookshop ben YFM kumase edum wo ben mekom hono a wo ben mekom ana fi kumase wona wona Prudential Plaza ena se Boss FM ana edi hwe animu kumase wo san be kofo clinic ana fi kumase dim kejeti ana wo si no ho so omu obi wo fre won wo 0206310483 0206310463 na woni Franco atwetwe enkoma maniema akoye dia ma Mastercard Foundation yesu tubirikana bra na yemwo ti se covid brain mu no ade a wohia ne se wankata bo ho ba ho na mana ade ahyewa no na afi se beye wa horo se bre no bra no chef ne Mastercard Foundation ana akade abomu a ye de dwumati e de ebremo bom kokose ye sremo da monkoso na mombom ho ba sense covid-19 yenyanya no adride na so yenye de yenim se beko na mo maaye no bo ho ba na ya bi ankoka na oso am free transfer as so eni etie Dawood Herbal Hospital Limited wo madaroma do the 360 capsules etiapa na wunya bia ebebo Dawood 360 capsules and the wood ointment ebo sisiade ene wechika se wataso wo hono mu a na osisi wuju hwimhwimhwim masanka bi Dawood ointment enso bebo ma hututu ene wapoto nyina akọ upe bi ato akọ Herbal shop bia bewo misi Herbal Colinac Deni Herbal Apidang Blessed Request ma beba anafe abe pharmacy anase uko pharmacy bia bewo so a ebi wo Dawood for 0241 244012 0241 244012 na woni wo makasa Kennedy Digital Satellite or the televisions ahodo nyina e dia ba TV etiapo a Uncle Ken ositumi kanabra ye mo TV e papa ato ne bonso fofofo inches bia opebia ebi wo hodom uhwe kana owo Family Plaza building dan wo store number 21 and 22 anasa patase Atom House enuamu anwo ewo obetimi afre won mo Uncle Ken e was 0244 385-128 Kennedy Digital Satellite, home of quality television and affordable prices. Anyone more Dominion International Church, and I'm Dwedri Angel Dominion. Also for Dan, your friend of Prophet Joseph Mensa. Chesedura bottom brand say aquapa no quafo. What is Psalm 91 oil, angel protection oil, and Psalm 23 Ediapa. Unya be a bobo who by Funi or Bushi and woo abun some 4 and a deba. Inside the say we dear with Yakiti, Bema, say dear, any Uyade, any obony for Bema, one must win in a kutia. Now, Boawarisem, Jumasem, and Kratasem, or Bruchemunina, Ebia, your full motto, O Petal one answer ma to be carocoped Dominion International Church, no, na Penny and more Angel Dominion. Positive was of what the Bible did, Mr. Eddie and Jumeti, and Coben Kuma, and said if I need to say, and you so the nation to so there be a to Mikai. Now, why you know Pibia to a chef from secret checkpoint the board, Germany, Frankfurt, Mr. Peter Semensa, USA, Virginia, London, Mitcham, who do a Canada. Belgium nso so a ero so Mitcham ho so bi ho na okay Belgium Ghent Mr. Belgium Ghent ubusa Mr. Yao Boaten anaso of Abutua na so abusukra ubetimi ehu prophet na so wotenase adwada ebrada ewukumase ase eno anopa no nsia ku na cheso watenase na betimi afre no anakọ na so o Masi Bola Junction ultimate Masi Bola Junction anase udru enkranso amasama Stadium Junction na udru kokon so atado Salvation School number ne 0554 77959 0554 477 959 na no makasa
Timalak for us na medwetri e ba de so pekinta wa kasa wo ba hu say yes na na eba no nkoso he na eba no tutu tata na nani okinkinka na nani kenta ti apodia Timalak for wo ma so ye ene ntoma papa a che say de material na say e ba ntoma si infra utumi so wo ma so wo ma be papa high target ni wo mo de aba polish cotton na say lace awodo shoes bags accessories ni ro de aba na tie so wo to Timalak for ntoma e wo ma so ye bro 300 Ghana cedis de kwa wo fie wo frɛ ma fie kinka ni de abro ompede na pe sorry wedding engagement ni nyina wo mo asoe ana obenya ho afade na me so hwe wo mo achi kwan a na kwan sabo nsum wo ne Church of Pentecost ana wo mo kwan no so no street mu na abehu wo mo the same building aye alphabet fo mu no eno no mo wo adwada ekosi memenda 7:30 to 6 p.m. ana wo mo eye adwuma 0249 013177 0249 013177 Timalak for so na so do aniche India spiritual about Dr. Timika Jetu Kanabra no mo a eba de sunsum samu a wa pinye ankasa nyame ede ne kwa animu tide ni huna de se okode akiri pa eno a eno no na tie Nhyira community soccer quiz ebo akwanso na dwumade na edekeke eno na metie mese wa me ya metifira me bo metem se aja akwa ya ben ubusa no ha na go Ghana first go se bia wase asamo ajai wa na Ghana penalty nya ya nke de quarter final semi final so o se asamo ajai obobo na kobo wase eboba ni nyina wo hu ni nyina Ghana player ben obobo a obi koso ni Ewiase Mu adwe ye man se bene hwa ebeta abonten no aka o se dida you ni nua no ni nyina wo mu nim ni nyina chegwom tim me pacho Nhyira community soccer quiz ye de bremo na se no se ye chance 23rd busum ye mu eno ye friends ekra October ana ye chance kwa na se yakwa akodu ya me admo ochina baso 31st achina aboabo eni adum wurade aboabo ni adum eni eba yire pa nto che tia no pa passports enya sam ketwa kra na 4th November ye sokoban ni ahinsa ze ne sokoban ni ahinsa de ifo ne befa oni eminda da o mefa na Friday 6 November erosi anomanye versus eija ana afi teke enya sam ketwa Saturday ochina na otwe macro eni asafo na de eboso na dwumadi nyina no opeso ohum ya betima na so opeso obeso ya sena 0542 545947 0542 545942 47 na page for kasa Nhyira community soccer quiz wona asum me de ebremo ye Pakum capsules GHI College of Health and Education omunyina eka ho bi and afi Lord of Care womuka ho bi Eagles College almost to crime and after some big enterprise woman you know asujumedi mu a yede ebremu na china jumedi na de china TV enya sem geto akra na bi wo bookroom na bi bebia obi amemu atwe na amo onsoso uti go filling station na na bi chop preset nim senya me atom wo ho papa na afi machia Madam Comfort Sedu UK na afi Brianna Lois Alexandra friends of Kasibu afo so mechia mu nyina Nhyira FM. Nhyira 104.5 FM. nyame nwanwani ya tie ye mpai bo sebi mprediasa abrantie ya otie yi sebi mprediasa na nim na chi bi ni ho na yira kofo ha okesisi aba nyina ne se adwene ne sa esafo no ya yira ne sa nemom yankasa huhum Ewiase mu de ye prophet ba ko prophet Elijah Opoku wona command ija free sro ba hia ba abosom prophet mamu akwaba caveat na jo so pa ensem bi sei mu amu wani wo huhum no mu ne sei ja ne fire by ne sei medase on se enche kura na lady bi de ne ba ha ono ankasa ba Ewiase Mu Nsem so na mode ne share mensa na lady no wose na sun bi eware no okay ekoba ne sa na ama ni kunu abodam eno ono amu nso
na nneɛma nkɔ yie caveat wankasa obedi adanse se bra sister no efiri sunsum aware ni mpɛ ɛna ne kunu no nso ɛdambɔ na tete na ni so na ye ba papa yi ayiri die so a yɛhwɛ ade se die di nkan ye bedi nkan abusa ne se ne yire no wadi nkan ne bɛma bi atena pen ana agya wo yire no wadi nkan ne bɛma bi atena pen ɔne ne wo yi nti no ɔne bɛma na wo ba na kɔba ne sɛ na omuntam tete ye Bakia no de demete and said Bema no community ko onum sa kurada medase ebreninti nyame ya adoma kwasiada me ya sori mesa ya counseling fa na bra ade na metena sidin ya mehwem no caveat ade ni free oba na busuam na wahwe yi a wade ade awade mani nya bi da ɛna abusua bi anso ni mu nsɛm ukom yie pa oba na busua mu nso bosom saa wa busua mu ho enti kevi atagi se we na gi se odene ba na odene ba ya di sunsum akwankyere atofom ne wia ya ye niema ye beyi saa dambo na atɔ ne so no afiri ne so ɛnya sɛ ɔhene se ya amoawa ebeduru baabi no obegye wo nsɛm ɛne na otimi de ne kɔ baabi beto de ma ho bɛ sɛ 1 month si amfa kwankyere anto fom a ebeduru baabi no ntimi mfa no nkɔ baabi ebegye wo nsɛm kura asekyerɛ ne sɛ ni fie ahombɔne ne ni fie bosom na ɛwɔ no sɛ ɔmo ma ne kwa ma ne nware ɛno nti na bɛrima baako no wantimi anware na wɔne ne ntɛm tee no nti sɛ wo nso sɛ wanyina na wanyene wo ho am ye nyi saa de na mfiri ne so atwe mu tan oba na obeti che ti nyame ya adoma kwasi ada bɔ modern na fa na bra na caveat odi ni duru ha ye de akwankyere be to fom ama tumi kura edi oba yi so a ne huntimi nto na ene de dan ba to ne so no be firi ne so ama ne ho ato no di saa na tie nkoso prophet ye ko wa kira kwan wo number da obedi djuma na ye nyina kra ye mfia ho magim because ukata wani ati ya enkomse na betan wo yem say bro asem no kra meka say the problem is half solved or how ni nyina no waso mu fa to agu nim so mo kokra no anigye mapa na beto makoma so wa kira kwan ne wo numbers na de so ye ni atiri ye wo faade school junction na ede ye ya wada etena si fiada ye mpaebo kese ye nese ye mpaebo nipa na wo no nya asem ketwa eno wachi meme kwasi adanso ye bekoso atena se ne ya sorry no obi a ne ba eyare anase ne bentumi nkasa obi wo no ma wayare a wode yare na kine nko obi nso wo no ma nisika sem nye na juma sem nye nyame ya domo a ede ye kwasi ada ye betena se ne aye se adwuma no obi wa kwantuom ode taria na wai o ye adwuma bi enye yie obi tie wo fie na ono nso so na niema nyina se ne niema nyina agigu yare bi abeto ne so o ye ne ho hwe enye yie a odi for Elijah me number ni nie eye 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 because when me see su bi me wa fo no me nko ne tentem no so ntimi fa 055 00 733 95 ofre me ya mefa me adi nkomo ne nyame afa me so aye ho nsenkyere ne me dase samre na nanu matankonya ya omo apagya ye ben kodie assembly member kan unit committee fo nyina kan no manfo mo apagya nyina asesei omo beke komonsase no matumi asi eye community center etuunchi ene apagya krom ha meso ko unchi ne koboa sanso ena wabeto asase wo akoboa wo ya timamnu abe haida mu nyina ye kamum ne yensi timesraw oba etua CDC aduonu 20 CDs na be ma atua 40 CDC aduanan etubi bia anko ne nyina nkoboa na apagyaman yetimi ensi community center assembly member ya oda eye apagya electoral area no ono na nensa ehye saa krate ase ye fa afrefo be se miensa ne nan bi ubetimi abo awuram 0322083
83582 03220 83583 83584 na onso wabo awuram ne atumi age wadwen kire. Hello Obani mejo so ayi de go to my place make am go fi Asante be kwai yanko eminia opeleka so na misu ani abejafo nyina ameka to ameka no say yemi a akọ wale oban ya sebi ade o ha blend de me dem ojide we nhyira mu say papa di na ba ho de yemi be ko nkoto gani ne de ba ba test na yemi ayiri nya woto na nso nya woto ndi na mi nhyira mo na me ko nchecha bi na good news na be kwa ho na mi nhyira mo o nhyira onso so. Hello Wadina tunye kama safi huwa demo Emos Mensa papa papa ensam how papa be ko ni hoka ni o tento mu so chopa papa na msen kana kwa juma de ma ba ma no papa da ni na ba mpa ma mu e ba sire papa mmede Emos Kafra. Hello an comment ni na yeza Government of my job. Major Usminia. If I told you about my original Nigeria need a better contract, Papa Kuchina Modu. After lunch, Dr. Mason himself and Mr. Joe, then I lunch. After I make a man say, yeah, I'm a hope man. In concentration, say, Mamma, then get it in a little bit in a bit in a cheese. You must say, Mapano, you for abdominal. Okay, walk on a no pocket wa. You are telling the enemy to win your city in Pabo, take you make a platoon. See the piano. Nema mena ho betono eda CP enso me da CP. Hello Dr. Odin be bia de free good you tell me adi me ka se bia kwa PTO o de yin bi se ka ta ma se ni se gidi ni se ni ya be me wa ko ya le ba ni da wa ti afa ti de so nyame ni se se ko le ja de ti abo ano ko you de nyame mana ya leta aha na brebe ma me kwa mama so mu asi ene abedwafo a wote yenka eja manso ogoro wote ne nkasa nso ena akwesi buafo amansan buafo asem enkoso hini ni dia meje so ejigawa no afre me na amando misi anom na ma chia mu pi
beba, afimu, so much, Galaxy Mix. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many film? Hey, your friend kind of Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira beba, afimu. Nhyira beba, afimu. So much, yeah. Galaxy Mix. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many film? Hey, your friend kind of Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, afimu. Bibi Bessie, afimu. Nhyira beba, afimu. Nhyira beba, afimu. So much, yeah. Galaxy Mix. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many film? Hey, your friend kind of Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, afimu. Bibi Bessie, afimu. Nhyira beba, afimu. Nhyira beba, afimu. So much, yeah. Galaxy Mix. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many film?
afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, nhyira bi beba afimu. Somuji. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many things in our people? Hey, your friend can't cost. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessi, Afimu. Bibi Bessi, Afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, afimu. Somuji. Bibi Bessi, afimu. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many things in our people? Hey, your friend can't cost. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessi, afimu. Bibi Bessi, afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Somuji. Bibi Bessi, afimu. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many things in our people? Hey, your friend can't cost. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessi, afimu. Bibi Bessi, afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, afimu. Somuji. Bibi Bessi, afimu. Bibi Bessi, Hey, tight.
Shirabi beba, Shirabi beba, Afimu, Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you do so many things? I want people. Hey, your friend can't question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Shirabi beba, Afimu. Somuji, Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you do so many things? I want people. Hey, your friend can't question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Shirabi beba, Afimu. Shirabi beba, Afimu. Somuji, Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you do so many things? I want people. Hey, your friend can't question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Shirabi beba, Afimu. Shirabi beba, Afimu. Somuji, Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight.
Shirabi Beba, Afimu, Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many for them? Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira Beba, Afimu. Nhyira Beba, Afimu. Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many for them? Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira Beba, Afimu. Shirabi Beba, Afimu. Somuji, yeah. Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many for them? Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira Beba, Afimu. Nhyira Beba, Afimu. Somuji, yeah. Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many for them?
Pimo. Hey, your friend can go for Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. So much, yeah. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many things? Hey, your friend can't go for Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. So much, yeah. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many things? Hey, your friend can't go for Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. So much, yeah. Hey, tight. Let's go. Hey, tight. What would you be so many things? Hey, your friend can't go for Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. Nhyira bibebo.
Shirabi beba, Shirabi beba, Afimu, Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many people? Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many people? Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many people? Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Nhyira beba, Afimu. Somuji, Galaxy Mix. Hey, you're tight. Let's go.
bebo, shirabi beba, afimu. Shirabi bebo, shirabi beba, shirabi beba, afimu. Somuji, somuji, somuji. Hey, you're tight, tight. Let's go. Hey, you're tight, tight. What would you be so many for them? Hey, your friend can't go. Hey, hey, hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi besio, bibi besi, afimu. Bibi besio, bibi besi, afimu. Nhyira bibebo, shirabi beba, afimu. Shirabi beba, afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, afimu. Bibi besi, Galaxy Mix. Hey, you're tight, tight. Let's go. Hey, you're tight, tight. What would you be so many for them? Hey, your friend can't go. Hey, hey, hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi besi, afimu. Bibi besi, afimu. Shirabi bebo, shirabi beba, afimu. Shirabi beba, afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, afimu. Bibi besi, Galaxy Mix. Hey, you're tight, tight. Let's go. Hey, you're tight, tight. What would you be so many for them? Hey, your friend can't go. Hey, hey, hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi besi, afimu. Bibi besi, afimu. Shirabi beba, afimu. Shirabi beba, afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, afimu. Bibi besi, Galaxy Mix. Hey, you're tight, tight.
afimu. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibebo, Nhyira bibeba afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibeba, Nhyira bibeba afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besi, bibi besi. Galaxy Mix. Hey, tight, tight. Let's go. Hey, tight, tight. What would you be so many things? I want you. Hey, your friend can't go. Hey, Evangelist Michael, yeah. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibebo, Nhyira bibeba afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibeba, Nhyira bibeba afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besi, bibi besi. Galaxy Mix. Hey, tight, tight. Let's go. Hey, tight, tight. What would you be so many things? I want you. Hey, your friend can't go. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibebo, Nhyira bibeba afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibeba, Nhyira bibeba afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besi, bibi besi. Galaxy Mix. Hey, tight, tight. Let's go. Hey, tight, tight. What would you be so many things? I want you. Hey, your friend can't go. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besio, bibi besio, bibi besi afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibebo, Nhyira bibeba afimu. Nhyira bibebo, Nhyira bibeba, Nhyira bibeba afimu. Somuji, somuji, somuji. Bibi besi, bibi besio, bibi besi afimu. Bibi besi, bibi besio.
Nhyira bi beba afimu. Nhyira bi beba. Nhyira bi beba. Nhyira bi beba afimu. Somuji. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many people? I want you. Hey, your friend can't cost. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bi beba afimu. Nhyira bi beba afimu. Somuji. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many people? I want you. Hey, your friend can't cost. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bi beba afimu. Nhyira bi beba afimu. Somuji. Hey, you're tight. Let's go. Hey, you're tight. What would you be so many people? I want you. Hey, your friend can't cost. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bi beba afimu. Nhyira bi beba afimu. Somuji. Hey, you're tight. Let's
bebo, shira beba, afimu. Shira bebo, shira beba, shira beba, afimu. So much, Hey, tight. Praise God. Hey, tight. What would you be so many film? I want people. Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bebo, shira beba, afimu. Nhyira bebo, shira beba, afimu. So much, yeah. Hey, tight. Praise God. Hey, tight. What would you be so many film? I want people. Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, afimu. Bibi Bessie, afimu. Nhyira bebo, shira beba, afimu. Shira beba, afimu. So much, yeah. Hey, tight. Praise God. Hey, tight. What would you be so many film? I want people. Hey, your friend kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, afimu. Bibi Bessie, afimu. Nhyira bebo, shira beba, afimu. Nhyira beba, afimu. So much, yeah. Hey, tight.
afimu. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, nhyira bi beba afimu. Somuji, somuji, somuji. Hey, you're tight, tight. Let's go. Hey, you're tight, tight. What would you be so many for them? Hey, your friend can't go. Hey, hey, hey. Evangelist Michael, yeah. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, nhyira bi beba afimu. Somuji, somuji, somuji. Hey, you're tight, tight. Let's go. Hey, you're tight, tight. What would you be so many for them? Hey, your friend can't go. Hey, hey, hey. Evangelist Michael, yeah. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, nhyira bi beba afimu. Somuji, somuji, somuji. Hey, you're tight, tight. Let's go. Hey, you're tight, tight. What would you be so many for them? Hey, your friend can't go. Hey, hey, hey. Evangelist Michael, yeah. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Biribi besio, biribi besio, biribi besi afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi bebo, nhyira bi beba afimu. Nhyira bi bebo, nhyira bi beba, nhyira bi beba afimu. Somuji, somuji, somuji.
Hey, tight. Praise God. Hey, tight. What would you be so many film? Hey, your friend can't go for. Hey. Evangelist Michael, yeah. We are now so the one who's right sample. Sounds so quiet. I'm afraid it's going to be Shabbat. Would you have a talk with some Chamisa? When you're more doing, would you have a monk not do one of me? Would you have a talk with some Chamisa? Would you come here and now you do one of me? Hallelujah. And what Pam was said when you're making a friend of what it didn't come here. When you are, you won't put our mobile. One so be our Pam would be we are now so the one who's right sample. Sounds so quiet. I'm afraid it's going to be Shabbat. Would you have a talk with some Chamisa? When you're more doing, would you have a monk not do one of me? Would you have a talk with some Chamisa? Would you come here and now so you do one of me?